Re a leboga bana ba modimo a re no bole mo dibaebeleng tša rena ke tlo bala mo Genesis 12:1-7. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. I will make thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran. They went forth to go into the land of Canaan, into the land of Canaan they came. And Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land. And the Lord appeared unto Abram, and said unto thy seed will I give this land. There builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. Amen. So re tono tšwela pele mo ka lentswe la modimo bana ba modimo re ba dile ga botsa. I had two portions of scripture. Ye nngwe ke Isaiah 55. Maybe let me just read that one. Re ke bona na mo speeding ka se dire ka mokgomong. Isaiah 55 verse 6. Ere nyaka morena e sa le lebaka la go ka mmona le mmitšeng a sa le gauzi. Amen. Re a leboga bana ba modimo go tswa le tlhonofatše. Ntane I was just inspired by one of the messages the retailing as part of our evening prayer over which a personal experience. So I was inspired when we were so a personal experience with God. Amen. My tamerelo amutu kamutu le modimo. Kore ka mka re tlhoka ntho e bana ba modimo because ge ka sebele that personal experience re tlo bereka ka dikgopolo. La tsewa motho ga sene experience mo so bereka o gesa and then le ene o bolelo tsa sa ditsebe. Bona ntshi ka o ka fa motho a task le na ko mebereko ya lena le nna le a tseba re ge motho a sene experience ya selo o dira go ka fa motho ele a teacher is nang experience motho mo batle for training sala rutwa dilo ko college or go university go tswa gona. So the first time I fitla mo pela bana le ro aba dumitša tse ro ba dumeditše fela wena o dutse mo la le ka mo marka wa mona a gone o dumeditša bana na go go ba too friendly le bana na go go ba too harsh na go go fast go ra mo tsebe go le yena a ke khwetse ro go kae o swere the substance ya ka e fam bana but mo go deliver o. Amen. So le mo itla mo tabe ya modimo gona le dilo tse dingwe tse le gore di ka rutwa di ka bolela but go fitlela ge ngwana wa modimo a fitla mo an experience because experience ke na go dira go be settled. Ga motho a na le experience a phoraporo go ra be all over the place. Ga na le experience o ka no tlisha problem go sa kgathale go itlisha ka mogwamang go re gona go bala problem ka ra di statement tse dintsi tse di ka go le go itlhatlhamolo a fitle mo modimo mo problem e leng gona jwale le mo lentšwe la modimo re na le tse dintsi tse di bolelwang. That's why go na le marapedi a mantšintši batho ba na le pressure ya gore ba nyaka go producer se Bible se bolelang but that thing is not going to work. Jwale one of the key things is when you read mo Bible gore re sonje re khwetša modimo wa Bible ye pele gore ge re ka se khwetša modimo wa Bible re tlo e bolela re tlo le ka go iphidisha. Now a ke bolele ka dilo tša go ya go ntle a ke bolele ka ge Bibele tsamaya lefaseng ka moka. That is another part mo Bibele tsamaya lefaseng ka moka and then metlholo e tle go latela ba ba dumetšeng a shi gore re bolela mo le we are dealing with the public, we are dealing with batho go ntle mara before re fitla le go batho go ntle wena self o sonje o be settled ka dilo tša hao tše o sonje o di solve ka lentswe la modimo ene ge o sa tse o šomiša lentswe la modimo o tlo ba discouraged because o tlo ba le your best thought ya rena le ntho le ba le yona e nyakaeng wa ya apply ka pelo ya ka moka le ka matla ha ka moka that thing wa gra o e dira e seng wa felelela ka matla. The next thing mo matla ga batho mo felela ntho le isa movie go ro e putisha then Satan ke mo batamela
tlo botsa re modimo wa Bible. That's why bona le boko kwa lena seng ke ba dimele lutsa magolo o tlo rerela jwa ka re wo bona re fitlile mo le re ona le diputso ke dintšintši mo le but ntwe re khwetse le re e lokisitse batho go thoma ko morago gale ke se se bitšwa ke a personal experience with God. Now a personal experience with God as what apela kereke ya nnete. A personal experience ke personal experience ora motho o molo mo santse a be le maitemogolo a gage jwale ka motho le modimo a re maitemogolo a re selo se se o ka se botswang ke rena oba se o ka go ipalla sona o le ka ya ke bolele le ka ntho ka e balang ka ga ke bolele ka experience bolela ka ntho le re e dira touch le wena gore a se ntho e balang ke ntho le re e tla mo go wena e a diragala jwale ke ntho le re a ke fitla mo dikgopolong tša batho ba bantši ba o rapela gore kana jet le lengwe ba sentse ba dire contact le modimo. Now because even ntho ka re a e kgonagale mola Bibele e tletse ka taba eo ya mo le re batho ba letšatši le letšatši ba dire contact le modimo. Once wa dira contact le modimo o wa a different person le tšo di bolelang you are settled because o tseba o kopaneng le ena jwale gantši le ge batho ba dira ba le ka o dira tša borapedi anke ba strivela go ba le personal experience ba no strivela go loka gore ska ba ka ja dibe good they want that keep it clean. You are trying to be clean, you are trying to do all these things. Moraonyana maemo a tshwana Satani o le ka ka lotse dintši Bibele re the gates of hell is gate the gate di khoro tša bodula ba so Satani ga go le ka se mo palla se gona le mongwe gona o tlo no khwetsa because o motho and tseba go is limited mongwe gona o tlo go tsena ka ntwengwe o tlo le mo ile khalo ntwe botsebotse e tswa go Satani a se tša go shuga ka mara yona jwale gore o le ka go šomiša dikgopolo tša gago o tlo ba le di-pitfall tše kore o tlo no ba le mo ntši mo le re wa theetswa o wela mo fatshe because o le ka go dira dilo tše ka maatla a gago jwale mara ke rata gore re lebelela wa ka banna ba ba modimo mafo so re hwetša mo Bibele o le ka monno ba re ke Abrahama o le gore modimo ke ile a mmitša monno o ile a bitšwa ratla a bitša ke modimo jwale ga a bitša ke modimo ya Abrahama o e lebelele botse ke dumela gore ko metlheng ya bo Abrahama go be go na le se se ile sa bolelwa ka modimo go bolela gore Abrahama ke monna a phetseng ka moraga ga metsi fula and a phetseng ka moraga ga metsi fula e ra gore knowledge ya gore modimo yena gona e be e sa tloga e botswitse kudu go mo lebelela rona kwa bokae go thoma ko nnoa go thoma le mara polelo ya go bolela ka modimo e be sa le ntši mo lefatsheng gore batho ne ba botjana ba re go bona lefatshe le fedile go na le evidence tše dintši ge ntši ba tsamaya ka re ba ile ba phatlalla from the family of Noah ntši ba thoma go tlala lefatshe ge ba thoma go tlala lefatshe bana ba modimo ne ba tama ba khwetša raw evidence ya re mo metsi ke mola a ba dira so mo ngwe dilo marapo a no tswelela e mo fase jwale ene o bona mo marapo a ka mogala a gone le ba re graveyard mo gona mo dilo tše dingwe di ile tša tsentšha ke metse ka mo ka bontši ba tšona di ile tša bola gona mo then marapo a nashe ke marapo ka di-size mara re hwetše le gore ka ara polelo ya go bolela ka modimo yena self ke ile a bona gore a theoge a tlo fa monna an experience because ntho e ba e dira a gone ntho e tloga e be le noting go ka modimo kore be se go se ntho e le is worth noting gore modimo a ka e bolela gore go tloa mola go ba le metsi fula a go sana ntho modimo sa le ba tsene ka mo a rekeng ne modimo a le bolela gore go diregile metsi fula a reka ya phapha matšatši a makae then ya fitlha ya kotama go dithabeng tša Ararat e fedile e felela mo thaba yeo ya Ararat yeo le mamotla le sa le gona e ka mo Turkey ka mo ke mola ba khwetšeng the ark le today ba discover le the actual excavation e thomile go dua ka 1984 le a tseba ke le ra lefa those DVDs dilo tšeo ka moka le rena re na le botlhatse ba fela mara ompotse gore ge le gore rena re mo the 1984 years from the death of Christ from the birth of Christ because ba e bala ka mokgwa from the birth of Christ 1984 go hwetšagala botlhatse ba the ark ye le gore that ark e diregile 2000 years before Jesus Christ a tla mo lefatsheng ape nkere 2000 ya mathomo e bile the flood 2000 years a bobedi ya ba Jesus Christ ko sefapano re lata 2000 ya boraro re fitile go ka di calculation tša tlhago mara tša Bibele a se re fete ka metlha ya Abrahama
modimo ile a theoga gore a ya a bolelele Abrahama a mo fe an experience jale go bo ka lata Abrahama wa theeletša polelo ya Abrahama wa mo compare le batho ba ne ba le gona ba o rapela ba metlha ya gagwe wa le ka ba botša ka modimo Abrahama o ba ka botša ntho engwe batho ba ka se go botšeng yona e ba dumela modimo but e seng ka mokgwa wa experience jale mo modimo a theoga jale ge modimo a etla ya ba jale this personal experience maitemogelo a re motho a kopane le modimo e le motho wa nama ka mokgwa o morapedi wa lefase la ka keno a kopane le modimo ke se modimo a se nyaka that's why Bibele re nyaka le nkhwetse ke le gona Isaiah 55 e re nyaka morena e le sa le nako ya nkhwetse re sonye re dimela gore Bibele e bolela lo tse di bolelang Bibele ka se re tsa mo nyaka morena le mkhwetse a sa khwetsa gana e ra re gona le tsela ye le re le batho ba tlhago ka mokgwa o re ka kopana le modimo e se re tlhokofala amen and that is go ga botse ge ba re first price ba ra eo a gone price ya go feta eo go feta go boloka melao le tše ka moka that's why Jesu Kriste ga etla go etse ba boloka melao ba dira le tše ka moka ba dira le ditlhabelo a ba khothela lengwalo mola le re ge le ditlhabelo le dinga di nkgatla se se nkgatlang gore thou has prepared me a body ba ka o tlo dira personal contact e sentšele tša go morapela ba mothuntšetša ka meši ba re morena wa lenko le godimo la boraro bjale morena wa le godimo la boraro o theoile o tlile a re se se leng kaone go feta di-sacrifice ke ge modimo a dirile mmele mo lefaseng a dilo tsamaya ka mara batho because ne ba swantse ba kgona go relate ka re ntho engwe gape ye e dira gore go be le problem ya ge o dira selo ke ge o snape o na le bonnete ba sona kore o le mo ka tsebo selo seo o berekang ka sona se le ka motho kwe o na le gap e ntši ya di-question mo gare tše le gore le wena o ka tsena ka maraele ebile ga o nyaka o tsena mo because wa tseba reng ka ba ka tsena ka molana ga o neto ke tlo ya raba kampane o avoide area ya go ba le di-question kare go kare o tsena ka mo wa tseba the first one question e ka ba ya go dira le wena o doubte se o se tshwereng jale batho ba le ka go avoid that area kore that's why batho ba bantši ba ka se kgona go botša modira dibo gore ba rapela because ba rapela go ka dithero le di-notes le diwa tse di-spoken word those things are just there to give you a base ya gore o tse gore go dirwang fa kore ntwa mathomo-thomo kore modimo ya gore batho ba mo tsebe personally that is why le ga tsamaya o le nga se le tlogele le lete ke tlatla go lena gore go na le first price ya go rapela modimo go feta go no tseba church order le tšengwe tše re ka go ba le tšone which are fine di dira go be le order because modimo a se modimo wa tlhakatlhakano but ge go fetša go ba le order a o ne gore ba re modimo a se modimo wa tlhakatlhakano go be le order yena a se katle be le ra order e le diretsweng after order is no ba ona you must come down ka re ke modimo wa order bele re tla dira order yena o swantša theoga jale ke ntho e swantse re lwele yona re le bana ba modimo jale this experience e le ge e tla mo Abraham Bibele lentswe la modimo la bolela modimo a bolela Abraham jale now tsela ye modimo na bereka le Abraham ka na bereka le yena in dreams so o tlile mo go yena in a dream so it was more kore e tshwana le that dream ya o tshwana le ditoro tše dingwe ba le tsona go na le ditoro tše dingwe ba le tsona tša motho ma le mang o ka no le gore tle mo tsamaya o etetse ko kae le iketlile but this was a supernatural dream o ka se no lora modimo out of nowhere wa tseba a very real thing and wa tseba toro ya gona se ba gore ke toro fela ya ba re toro eo ya shalele ebile o botswa dilo ka mo wa botswa re tlogela ba geno jale a se gore a o le gore o tlogetse ba geno go ya botswa gore ba tlogele ebe o fiwe le leemo leo leng ka lona o bogetse gore gape ntho a se toro o ile a tseba gore ntho e ke kopane le yona is too big mara ya ba re bale ka motho o na le o tšea nako go amogela ntho e diregile mo yena jale modimo a thoma pele a montšha gore ntho e a kopane le yona e na le power to can lead you gore o swantse a etshepa gore it can lead modimo a re tsamaya lefase le ke tlo go bontšha lona ga re e ya kae o re ke tlo go bontšha ba e ra re monnola ntho a mathomo modimo ba swantse a mo dira a kwiše gore modimo o tseba nagae o tla mmontšha somewhere jale ga a thoma go laela ka mola ga a thoma go tswa ke mo modimo le a thoma go tamoela ka experience ya leadership a thoma le mo gore ntho e ke kopane le yona that experience a eno ba fela ka mokgwa modimo a ile a mo definela the land o ile a ikhwetšele ka mokgwa oo a thoma o lemoga gore go ne le supernatural sepedi se se le ka godimo ga tlhago sa go no feta go ba motho se le se na le power ya go leader motho ya kere Bible bolelere the Holy Ghost when he is come he shall lead you ntho ya gore the Holy Ghost shall lead you ngwana modimo o swantse o e tshwara gabotse
go na le two levels ya go leader motho go na le the leadership ya ka ikera mo kerekeng ya bana ba modimo where ya rutiwa ka mo le bona gore re bua ka gona le tshedingwe. That is one part of the leadership, but leadership ya mohuto as leadership ye modimo aba the ultimate e o ke go ne o gone go ba le order ya gore modimo a tla go lo fika mo wena, because ge leadership ka ba ya motho fela then motho la ga sna wena jalo o tlo leader ka ma ka ra ngire ba le mpotso re le leader ka nnete be le bareri jwale ba re bona ke ba ba ka iphutego ke batho ba ba kae bona o tla tlhaotsa male motho pleketse ka moka ba re ke leader e ka sebe ka mogole bona le nna re tlo pala ntwe ya bontsha e ne le mo ngwana asi the perfect thing ya modimo eno ba ye modimo a e shumishana. That's why people le bolela dilo tse dingwe tsa le bakanyana fe kita le bakanyana ba re lebelela the permanent solution ya modimo. Jwale modimo ga bele ka le batho o jwale o nyako tsa Abraham a mmontse re tlo mole jwale Abraham net a thoma e tswa fela a tsamaya e ra fitla mo ngwa khwetsa na ga dula fase a lebella ba khwetse le ke gona mo the same way e re ga fitla mo God appeared mo re bana ke modimo mo jere a tsamaya e bele ga fitla mo le fase le la Canaan and the Canaanite was then in the land. Mo verse 7 mola right, verse 6 and Abraham passed through the land unto the place of Shechem unto the plain of More. I go to fasla Mamura again. And the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land. Well, Abraham obatsama ne ula bale an idea kore afita le fasle le thing aba fika mo molaleng wa Mamore. Ha fika mola a lebelela a rebella all right le fele le e ka re ke lona le a hwetse le re lo tsheding gore mo wena o ba itse ke di gopolo a se sho mara modimo ba ja go mtlisa mo mona re ntho eno ba gopolo this is me ino ba interaction ya a supernatural being le ya motho wa tlhago a e ka mogwa o inyaka jwa le ka go bolela le malome o tsa gore go fela motshwara le ka letsogo mo khabara le ya kwana o sonye go modimo kopana le wena ka mogwama jwa le mono ra a le mola a e gore mara le felo le ona o ka re kana moya wa ka o lokolo la fa ene le ka mo ditšedi mo modimo na mpontša tsona ke le felo le le tshwana le le jwale e re ga a fika mola a dula mola re ke dula modimo a Pierre a moja modimo a jwale ke re go butse ke tlatla go bontšha jwale re fitlhile unto your seat le wena ke le fanaga ya bona this is the place gore modimo a mmontša I know what I'm doing gore a ruta Abraham a tsebe the personal experience with God ena le power ye ka kang it can lead you ge modimo a re ya kwale o ska wa ba le di-question tše dintši modimo a ka se a sone go a be physically a be mola physically ya modimo go wena ge o ya mola o e ite that's why mono la ga fika mola modimo a e tla tlo confirm this is the land ene ke bolela then ya mo mono la wa dula jwaneng jwale a tse gore right ke tseke that personal experience o thoma o experience modimo o thoma experience modimo na modimo ga bereka le motho modimo ya motho wa sa tsebeng selo o le go ka bala Abraham e be se motho wa dithuteleng e be le motho wa letšatši e be ga botsebotse bo ka mmala e be se monna a tumileng kwa e bile ba tla e goletse gore go sana se sengwe se ka se bolelang go duka Abraham mara modimo o tšea motho wa leemo le gore nna le wena today ge re tla ska tla re ba re go nyaka bo brother ba ba jwang go nyaka bo sister ba ba jwang modimo o nyaka motho wa letšatši le letšatši o le gore ga ana le ka clue ya selo a thome fase le yena ene ga a bereka le yena a thušane le batho a fela a romela mamang wa botlhale o moswa gore e botša Abraham modimo la tla Abraham ka sebele so re swantse re e bone gore a go ne mo modimo a tlo tlhoka gore every time re dira selo go tle mamang a tlo re botša yona modimo is capable ene o a nyaka problem e mo thibelela gore a re mo fe chance a re dumele gore a ka e dira ntho mara ge re ka dumela he is more than willing to do it jwale mo Abraham o šoma le ene jwale ge a sena jwale Abraham kore o thoma o na le experience ya gore ge modimo a ka re ke kae ke tloe because why because modimo o ke provile gore he keeps his word jwale Abraham o tsamaya le modimo ka taba ya o tseba God can lead me mara modimo a eno ba go leader fela tabe ke bolena so ke ya motabe ya the Holy Ghost gore bana ba modimo re kwisitse gore moya o mokgethwa ke eng ga botse ba bangwe moya o mokgethwa ko na go fa di revelation that is not all ase moya o yo fa di revelation o feta ka mogwa ge ba bele re itla lead you or he goes he leads you ge ba re motho wa leader a ba re wa o tlanka mo morago
ho wela ka radio go na itla e kuetše ao the leader o tsama pleke before so Abraham la ka ba fitla a makatsa ke dilo e be di no mo makatsa mo bo mothong ba ga mara ga ba ka gopola ka pela gore ke a leadiwa pleke mo ene modimo ga go leader ka metla a se ga metla se ntse a bolele ka voice no ge modimo a se ka metla modimo a leadi ka voice fela modimo can inspire you in your thoughts modimo a ka no tlisha a thing in you go rwano kwana go gore rapela selo sa gore go ba emella o dire taba go ba tsama o bona mamang that's how I was on go voice so you tsebe this is a supernatural thing modimo a ka dira any other direction so o ska mela kana go ngwa aka taka mogolo le bolela le ba babedi le bolela taba engwe ngwane no mongane o bolela something in passing o catch something o go re mo bona le taba engwe ola go bolela o tja ga go tšwela pele le a bolela le feditse mang gona mola modimo la tletse something ka mo wena o bone re bale then ke ka mo modimo a shoma le batho the more o thoma go allow that thing wa bona mo prophet a bolela o re the Holy Ghost e nya go bereka le rena o re ka mgo e leader di phofolo ka hona wale mpojo re phofolo e bolela language efe gona le tšeng di bitšwa ke instinct mo prophet a modimo re ga tlhalosa o bolela ka those o bolela ka di ducks ke mapidibidi a mofuta o mongwe a ile gore a change di countries o re mapidibidi ao a tšhabela winter mo a ya bo England kwale then kana go winter ya kwale a tšhaba mo ya go country ye ile gore e warm a bereka ka mogwao hana GPS hana silo hana a lo ba mapidibidi gore leo la lepidibidi ene mapidibidi ao ka moka hona gona le ntshweng o re ge a le mo lefaseng le a lo ba mapidibidi ka moka a tshwana mara ge o tla season ya gona gona le instinct ye nngwe gore ye nngwe ya go botsa lepidibidi ba season e tla and the only time ya lo gona go fly through lewatle le ka season e botse go sena di storms go sena eng ke yana lepidibidi leo le no tsena mo gare la ntsha a certain sound o le tsena mo gare ga mapidibidi whether a mo bodibeng o la tsena la thala mapidibidi a lebela re pattern e ka godimo ga yo ba ile ya go ja wa tseba tshipidibidi ye ke engwe a bona that pattern and then a thoma go dira sound go fitlela ga e ba in unison ka sound then from there le a tloga ge le tloga le ge ile gore ke lepidibidi la ngwagola le sana le ngwaga this year ge le lona le ile gore ke lona leader ya mapidibidi ge le fofa a le bulo botša mapidibidi a mangwe a gore na last year le tsamaile bjang o ba le fofile mo kae no ka mogare ga lona le dumela the leadership ye e filwe lepidibidi is so strong ka mogare ga lona le no ba le conviction gore le kgodile gore ke kwa and a bile a le le doubt ya le tlo itshola mapidi a mangwe le botšha bjale re mo lewatle bjale go diragalang fa le ya mo and a go le miss that country now bibele Jesu Kriste o ba fela ba botšiša bolela ka dispero a bolela ka dinonyana a bolela ka the lily a rena lebelele the lily gorena e tloga bjang ya e be e fetseile gabotse and the lily flower ka bala history ya nona le bereka ya lily flower ke lomola go seretse le thoma ka mo ara seretse he ba ka ra wena ba re tsamaya o epolle that lily flower go ba the pond lily a le no dula mo go leng gabotse le ya go se right gore ge se tšho le tseba go ba tlhakatlhakano mola wa tseba keng mara le lwa le seretse seo ka moka and a le ringa se be lili le no ba lili le ka mokgwa le tlo ba la tšwela ka modimo metse la ntšha bo botse ba lona so ntho a bolela ka dinonyana a ra gone le one ka go wa morena wa lena a sa tsebe a le meriri ya lena e badile now if modimo a le so interested ka wena tlhalabi a bala le meriri ya gago e le gore batswadi ba ba ka se bala a gone le motho a science ba e phanna ka go bala meriri ya batho ba di dira ka moka ba tša di-fingerprints meriri ba ka se bale ke mmereko ntho eo mara bebele le modimo e badile if a le so interested ka wena gore a tšee count ya everything e re a gone le nonyana le tee ka go wa modimo o tseba le ona o ponya leitlho ga kae bophelo ba ka moka e seng ka letšatši modimo
if I is so much interested Karen, how can I mola since I'll lead them more hen I tla go fent teng wa go se bereke go re problem are na go re Satan o na lead these things a di raloka mo di gopolo jana jelo ge re lebella mo tshwedi di tlogedile because re mo mmereko wa ba le an experience le modimo and modimo o dirile so simple mara Satan o ka ba la a shumisitse education le je ka mo wa bona batho ba go se be educated ba gona wa mola lo je di kapela rena ba o tswe dikolong sekolo se le se rutleng tsong because ba rutile go re sena dilo tse current education is so structured that ba fa something but selo seo o se hwetsa ka o reason ba fela ba solve this problem why solve a mola ba you can't do this go like ge o ka se reason ka mo ba reasonang a se yona so because they channel your reasoning ka tsela itseng whether ke dipalo whether ke eng se o se bereka ka sona you have to reason it whether o tlo bereka ka di finance ba tlo botsa ntwe ka se be go so reasoning ya rena le ge re senya go idumana e ba so much in a certain way that ga de tla mo modimo a re gone go bela go theko because everything ya rena is around that thing everything ya bophelo Satan we dile gore e bereka ka reasoning tšeo ka re batho ba ba phela mo ba sena education ba sa phele mo e ba phela mo sena le rena le ditsebang ba phela ona mo ba survive mara rena gona le bophelo bo Satan a botitše bo le we must reason everything re fe jo di reason and a le melao e re gapeletse gore a re tswalelele ka mokgo the way re naganang ge a ka re loka ka mokgo re nagana wa tseba le ntšole ka yo ba mathata gore o le amogele o tlolwa le your own self your own reasoning and wa tseba o dira e be 100 times difficult jwale ge modimo a leader batho o bereka ka mogona le selo sa se bjang ka mo harare mmele go mogologolo wa lentšu la modimo kore re sentse re amogele gore go na le ntho eso jwale bothata ba rena ba mathomo ko dauda yona ntho yona ntho mola o ka butša motho wa rena o sukulogile jwang ngwaneso o sukulogile jwang wa tseba a se e be struggling a o no kwa lentšu la modimo kore a le kwa first time a kwa re ntho ke nnete a thoma go tšea di-decision ja gore ke a le amogela and then ge le rone le tšo ba ilwa le tšone o ba swalele gore ntho ke nnete o ba se yona o ba šenyolole bomamma ba toreng e ke tsamaya kore ke di-struggles tša gago not gore ntho ke nnete o ba se yona ye o bo se o fetile mo yona geo ke nnete o bo senyole ba tlontšea jwang o ke tsa motsena jwang o ka mokgwa ba nthata ka gona kore o bono lwa le dilo tšeo but e seng lona e be le feditše kgale ka wena mara ge o seno o dumela o seno fenya all those hurdles Satan wa boa gape jwale dilo tsela that easy o dumetse lentšu la modimo ke lona o ba se lona ka o sone o ba o tswela pele ka gara dilo tše dintša lentšu la modimo Satan o dirang o boa mo wena o botsa ge e ka se be yona jwale o kgona mo entertaina jwale ge ilo ntho a se yona jwale lo tše ka moka tsona o tseba jwa gore ya right ke efeng ka gore o questiona ye and o ka lebelela mengwaga e be itšereng ka gara mokhutso o borapedi jwale o bo o dira nnako ka moka o tswere ntho ya go mixana le nnete le diphoso ka moara jwale e sanye go bontšha gore go na le mo Satan a re ropile jwale modimo o ba sone a traine Abraham a mmontšha gore this thing e go fang yona my experience a ilo ba fela selo sa go raloka ke a real thing jwale modimo a mo lesa ya kolefa ga a fitlha mo lefase lela jwale modimo a mo dumelela gore a be le di-challenge gore a go the experience with God a personal experience with God e kgona go dira eng monola dula mola ba mo tšela mosadi a kwa tlala modimo a re no re se ka mo direla dijo pele modimo nke ba ntšea modiritše nkua nke la tse o e dirile ko thabeng nke bana ka mola a ratala modimo le a mo fa something gore a se ka tšhogo mara modimo a khwetša le gore dipotšišo tša monnao ka the power that is in his call ke tše dintšhi kudu modimo a mo lesa gore a tsamaya gore a ile o tšhoga go lekana fitla kwa le polela se ba mo tšeela mosadi mola ba mo tšeetse mosadi le yena a bona gore ga ke sana monkaya the same presence ya modimo ya tloga a ya ko Abraham ya fitla ya bolaya le kgoši in a dream ka mogwana yena a tuleng go gabe ka gona the same power ye e dile Abraham a dumele ke the same power ile a lata kgoši ya modira dibe modimo a motsa ke tla go bolaya ebile tsa gore modimo a tlhalositša monnola kore e seng gore monnola se ka tsa gore go tlhagileng modimo a bolela le monnola botse gore that man ke mo profeta wa ka motho o tsamaye o motshwereng ka mo o nyako monyala ke mosadi ya monnola kore Abimeleke a sa fite mola re kunokwa ke sa tse gore bothata ba ka ke the same power ka mogo e beletile Abraham
e buditse monola everything to the dot. So ga fitla mo Abraham ba sene di question o lo fitla botsa Abraham a rompelekile jwa wa o mpha mosadi wa gago re kgaitse dia gore Abraham a ba tseba a se nna ke moditse ke nna ke tlile mo the same God wa gona go dula mo a bolela le nna ge ke na le motho wa opposition mo la ampha mathata modimo le ge nka rapela ka re modimo nthuse mo le ye monle modimo gona go dira so easy mo le motho la a tlonya ka go tseba problem ya go cost taking modimo gona go ya to where the problem is aba fika go tja motho la o tsonya re o la ke ngwanaka o ka motshwara habedi motho la tlotla mo wena a tlotla mo wena mara modimo ba sonja bo ntša Abraham me my experience are you ba fela go he ke lo rile modimo ke no this is more it goes beyond that o gona go bona the protection of God and not only is it the protection the same power ye protect Abraham or Abraham a gona go dudisha ka mara yona modimo a ba a botsa Abimeleke a moja re ke tswa le le pelego mo motsemo batho ba motso wa ka moka ba le tseo le tlhokofetse ka moka lena ka a o sane wa tlo go belega fa gore e shalang e tlo ba go bolokana le felelele le setšhaba a o sana bana ba bangwe ba tlo le tlo bolokana e be le felele rwatla go fitlhela o lata Abraham jwale ga a fitla ka mola a bolela Abraham go je le gore Abraham gore he was so surprised to see the intenseness of God ka yena gore monno ba le di experience tse dingwe tsa se modimo gore sa mathomo ke dumela Abraham o ile re ge a fetša go bona the impact ye dream e bile le yona le ga a fitla to that land a lebella the landscape a bona gore e tshwana ka mokgo ke e boneng ka gona a sa re tshwana le ka mokgo la modimo a ba thewa this is the land a bona gore bana gore modimo o riele ne modimo a ra se ke fetša le yena pelenyana o montšha ke gona le go bolela le lenaba la gago jwale a ke re jwale o swantse o lebane le lenaba le ngwana modimo jwale tsela tsa go nagana gore mara motho le a ka retologa ka speed a ya sona ba problem ya ka o bona gore modimo protector jwang Abraham modimo o molwela a dutse kwa o molwela a dutse e seng ka o molwela ka gore molwela se ka tseba le go tlhagileng very clear voice e bolela le monna re you are a dead man le batho ba hao ge Abraham ka so gore Abraham o maketša bo ja ke monnola kore modimo are one on rapelele Abraham bona o tsela Abraham a sa botse batho ba le ke na morapedi a singe ba fitle mo tabe tša o rapela ba yo bolela ka mosadi le magadi so wa tseba ge motho a ya go nyala a re bolele selo ka borapedi no ba re moso o ratile mosadi wa ka mo morwedi wa ka mo then o nya go nyala ka mo then e fedi tša borapedi ke tsene mo go bolela ka magadi mo mara go tšele modimo ebile o ile go botsa batho ba le ka kwana gore that man ke mmontšha dipono ke mo prophet ya le pleke a dulang kona ke mmontše yona ka pono so lena le tla mo le tšhonya morapedi o maketse ba re nthapelele ke a maketse gore ene monna se ke motselo ke a rapela a napare e tla go rapelele a mmotsa botse gore modimo o rile basadi ba motse ba ka sabela power e le ka mora Abrahama ye experience o ba sontša kgone go lemoga gore e na le power ye ka kang ko bathong bale gore ena a kgone go lemoga protection a leng ka yona then ba ya pele bana ba modimo le ya bona jwale ge ba ya pele and then monnola o ile a lwa le dikgoši gore power yela modimo a le ka go mmontšha gore ntwe an experience with me a eno ba ya go dira moloki o mongwe o kry-a tšhoile so a le ka go avoida di-problems wa tseba gore mo dilo ka dithoma o senyega emanyana re wa tseba ke nna re nya go tšhela ke madi a one madi a tle go tšhelang ge o le got an experience o swantse go bona gore modimo o ya go go kakang go lwela batho ge lota ba sele ba motšea bona go na le dispute ga go na le di-dispute mola go na le Abraham a sa kwane le lota badiša ba bona ba fapana a Christian a dute mola le ka go boloka lota a bitša badiša re badiša tla re kopaneng a re be le meeting seana Abraham a se bathamele ba dutse mola ba re seana Abraham se a bolela re badiša se ka la tshwenya ba go le ntho eo o no ba botša re bonang a re kwaneng lota ngwanešo a ke re wa bona ka mogoleng ka gona ditaba tša nna di bereka botse nna go bona ke phela ka mokgwa ke phela ngwanešo a se ka baka la gore wa gapeletša go phele ka mokgwa o nna ke dirileo jaaka botse kudu nna mo lapeng laka
shoma so bikaba kala ka mo kidimana le ka mo kibiditseng ka hona ene ba disha ba ba ka ba ke ba biditse ba tseba every morning re tshwara prayer ke ba ruta re go dishwa ywa mara ka mo go ba disha ba le ba le ka hona ba bontsha ra lena prayer go letswa so a re dire so ngwana more a ska ba ba ka nna ngire a kere eng kere a kgaogane kare e le re to ba ka lotsi nyane so tsa ba disha ba ka ba rutile botse ene ba le ba rutile ka mo go le ba le ka hona a one ndinga ngase a kere change ba disha ba hao no a kere change ka mo go rapela kere emela go thoko ke emele ka wa bona na ke ka tja o tla re dutse mo re pitagana ka re gapeditse re ben 20 a ka mo go na ga e ka ngwane shune o molomo ga e go calling ya batho ba modimo nna ke fa wena ya ga e go ka mo no lebela re ya that's why wena o tsuri taba Abraham lebela bona plekana re mola Abraham re see you are blessed ibile bona le di pleke je di kaone aria nje ke maka le roya ne ngwa Abraham exactly ke ka mo o filo nga ona o bona and o bona dilo tse iya kwa Abraham a dula mo wa sebele bothata a fela experience gore Abraham taba Abraham gore ga ba bolela le Abraham ba ka se gone go botsa lota lotsi dintsi no e ba tsone bolela gore be tsone ba re Abraham wa rapela mara go ne di phiritse dingwe tse lo Abraham ba ka se botsa lota gore no modimo a mpotsa so mabane o ba tsone rawa morena o file nage a itlogela ile jwalo ge Abraham lota ka gole ba fetsa go mothopa modimo a ya mo Abraham a mmontse re bona I'm a God that protects and I'm a God that fight tia ba disha ba le ba hao ba le ba o loka ba le ba o bethe ke ba lota lo la molela lota le ba disha ba thupilwe ke dikgoshi iseng ba thupile ke monna o mo wa plus ba thupile ke dikgoshi tse le dikgoshi di tsere motse tsa everything so the protection ya modimo ya tla ngwana modimo ya mmea mo lefelo le le o bontsha gore go botlhoko a gone dijo gone a se pleke talana mara go tšele gore dikgoshi tšele ge ditla a di fitlhile mokwane kore a se pleke le gore le magoši ne ba le interested go ya mo yone e ba thopa everything ge ba senyo ba fitle ko Abraham ba le ba no ra mo ne selo batho ba modimo mo re ka re nyaka ape mo lo ba o thopa lo tsa se be ona a re felele ngana mo ba tša lota le everything ya go Sodom mara modimo ga e fa monno le inspiration o mo tša tsamaya o tšea batho ba experience le ka mara ya mo driver ka badisha aya a thupe a lo le dikgo iseng khoshi gore ga ile le dikgoshi ra o lwa le se shole sa mehuta se shole sa khoshi e sa o trainiwa ka moka o ba di bitsa tsa mohuto le bale mara a ya mola ka badisha bebele ra fe a fe ya thupolla lot a fe ya thupolla lot a ba thupolla le khoshi ya Sodom a ba botsa khoshi ya Sodom go back to a place khoshi ya Sodom ya ra ina re no man wa tseba keng be ke re o tšee sengwanyana Abraham a re no ka taba di khomisitse Abraham na be ke jo ke bontšha matla modimo fela ke nya ke selo sa wena e ya mola mo plekeng ya hao ne ke ile gona le ntho ka e dira nkampane ke no reka lefelo la o boloka mola nka reka le bitla mo pleke because mo ke le gona pleke ona nka reka le bitla le a le re kore bana ba modimo ya ba ntho ile ka mara ba Abraham o bile le leadership o tlile mo lefelong o le bonile exactly iseng go no le bona le exactly le modimo le tlhatsetse monna o tshitsa to fenya go ga ba Abimeleke mara ke experience we le o tse ntho e dira something ka mara Abraham the more a dula mola lebela ntho o tho mo le mara wa tseba keng here I can go anywhere and challenge anyone o paletse Abimeleke kwa o paletse dikgoshi a tlhoke selo sa motho o tlo tshopola le lota o mmele mola modimo a trainer mono ra tseba when we talk about a personal experience le modimo re bolela ka ntwe le go nwa ba bantsi ba nyaka se ba wela hey tšeke education hey tšeke madulo tšeke batho be a wela mo gotlhe mo mara go ka nyaka gore ge be re tseba na the power that is given to us ke kaka e be re ka se belelo tšedintšhe re tshwenye gore re tlogela modimo ra bereka ka kgopolo then re wela ka radio and then because re tšeana go tla mo disenseng tša rena modimo wa re le sa fela re tsena ka ara ntwenyane nngwe pele re seno tsena ka arela wa tswela re bona fela ape wona ntwe ke gale go file yona ne bona o dirang wa itse re tsanke morena wa kitimanya o seno kitimanya na o e bea fase o thoma gape ka dikgopolo mara se se go le gore an experience with God is very powerful jwale bana ba modimo and then Abraham o ile a ithuta gore ka ntho a itshwereng he can undo a curse gore modimo ba tswaletse ba file curse mola ba utsara go belegiwe fa Abraham a thoma o lemo gore bana gore e be se
a se a botswe ke a se ena a ba re re ke le rapelele ke tloshe case o kwele bolela ke Abimeleke ka molomo wae a mmoja re wena ba re tswalo black mo e tswaletšwe mo motseng the only way ya re modimo a ilukishe ngiri le khale tswalo e se tswalle kwena Abraham mara modimo o rile a ka ilukisha ge wena o ka nthapelela kuri Abraham a thomole mara when he prays it's not him that's doing this thing kare asiye ukwa Abimeleka mmoja re nna ke a lwala le motswaka wa lwala ka mokaene ba re ge re ka rapella kwena modimo tla tloša khesa bona re o ge re modimo ke nna ke direng a se mmere kwa ka o tlhotlha ke tlhoša khese mola wa tsa ke rapella basadi ba le ba motsola ka moka ke fetša ke re tsa molo doctor lo checka a se mmere go haka nna ke rapella modimo wa boletse ke ntho o sanje a dire ntho ke yena go o ba senya go show a personal experience with God I see a once off thing wa tsaba o sa lo rile modimo e fedile God is always with you and pleke mo le o tsama he leads you and a go leader o tlogela ebile ga go leader o secure everything around ke ka mkhwesa je bereka ke ka mkhong wana modimo sontse a ikwisitse ka ona hore a ska tla ba le bothata ba go interact le modimo a ska tla nyatsa matla a yena a leng ka ona jwale mono le ya bona hore evane go re matla a modimo ka ba modimo a mo tša mo isa pele jwale ba le ba fita pele ba le a leta and then ngwana a belego ge ngwana a sena belego Abraham a bona all right modimo moso o na le metlholo modimo a mo direla motlhola mo ba reng a go tshepiše nna ke gona go dira go be le something so le mo le lengwe la ngwana modimo as long as re tsamaya mo modimo a go boletse bana ba modimo a re no tsamaya mo le gore message a se re wa mogela wa tseba jole re le ka go shoma wa tsa re shoma message o re nke o die modimo message yo ne le modimo ka gara o amen nke mo le mo tsena ka ra yona re le bana ba modimo ka baka la lentšu la modimo re tsena ka ra yona modimo ana le rena and that is why a gona go ba le answer bale bothata ba nna ke re ka tsena ka ra le mo raste o ro gona yes bebele modimo ga a fete go mo sa se boletse ya mathomo ga le ke tla ba le love club felo ba le fase bana ba modimo Satan ke ena le tia gona re botsa modimo a gona a botsa bona jwale bona o tsene ka rai ke mo sonje o mmotsa bona nna le modimo re tsene ka rai e se ke nna ke tsene ka rai a ke rule ka se re tlogela ke mo sonje o mmotsa bona nna le modimo re tsene ka are hae o tlogela mo amen and bebele mathata lena le a role le monna o ka se role le dilo mo motho a se beng gona o mo role le jwa nga seo gore o le ka go confirmela ka metlha le matšatši ke na le wena mo go tsena e no ba re modimo ka baka la re o a tseba re batho o fela re fana kunyana re train re overcome our own unbelief every time it happens it becomes stronger in our hearts la bona ba mo modimo then jwale modimo mo tša re tsa mo ntirela setlhabelo ka moraga go ema mengwaga modimo mo tša re bona ke rapelo ka setlhabelo a re tsa mo ntirela setlhabelo ka ngwana wa gago jwale e be ka ba ntho ya a little bit personal gore mara modimo a ka no tšea ngwana ka ruri koranya go dia setlhabelo ka ngwana ka tšeo ka re ngwana kwa gae ka mokgwa o tsela sa mathomothomo le go ba le ngwana o ba sa gone ngwana o tswa ko modimo so modimo a nka go kgopela ntho ya sa fe yona aowa o ka bona modimo a nyaka selo o ra re se gona se mo o swantse o dumele gore ntho e modimo a nyaka e gona mo wena and e swantse e tswe Well, Abraham I do mel. Ko ka mkho abashana le experience le modimo ka ona tseba re aowa. Modimo o motsoshi. Ga tsa mamola le tumelo ga isitse le mo. O ba ka se botsa batho modimo o tsosha ngwana. A re ne history. Ge re bala mo Bible a re ne history motho ile a tsoga baku before taba ya Isaac. A ke motsebe. Go bo se ne history mo ba re motho ile a tsoga baku. So Abraham a batla ka ntwe mo gore generally ya bogaso. O ba go mo na ke a gafa ene ka gafa ke tsi ena ke botse motho ke gafela morene a no tsamaya ke tla yo ka o ba sa bone lo ke dintsi tša bogaso di direla go jela mosadi setšhaba se lwala ka moka e ba tlo motšha wena wa lwala motho go tšetse mosadi batho ba lwala ke re tlelele phasa lo di taba ya gago gore re tlhaloso re ke virus ya mohuta mang e affecta ba se gore o boka se tlhaloso medical gore ba lwetse jwang ka baka la re tšetse mo ka re go tšela go dire it was a creative act of God so
dilo tša modimo a di tlhalosege ka setlhao ka re bolwetse bo ya fetela mara bolwetse ba o ke o tshwara basadi ba motse ka moka bošiu bo bo-one ka re monnong ba motšeretše e bo ka se tlhalose but modimo e dirile jale Abrahama a thoma o dumela ka level eo ba thoma o dumela ka mokgwa modimo a bona ke moisa gona mo ke nyaka ngwana Abrahama ba bone dilo ka moka mara o ba seng ka bone creation ka bo yona e diriwa mo pele a hae gore e seng ka mokgwa wa motlholo wa ge mosadi wa gago ba sena bana gore e bo ka se kgona o ka kgona go itlhalosano ya something mara ona mo mosadi mo modimo o dirile something mara wena modimo a re kwa go bontšha yona botse a fika mola modimo thaba ga tšea ngwana bana ba modimo o le ga a bofa ngwana a re ke a mmolaya modimo a re no ema ka go bontšha yona ntho e leng ka morago e kgona le o direng link ye o ko fileng yona experience e o fileng a yo ba experience ya gore ke gopolong kile ka ba le modimo ke modimo a feleletse ka di-powers tša gae ka moka jwale bona gore taba ya gago e go linkile le the fountain of creation mo e le gore monna ola o le ga senya bolaya ngwana modimo a mmontšha gore kwana šile mola so a ram that ram e be e se gona mola a go kgona le remo e be mola ka ra diphofolo tša naga tša metlhaela ya kgale go le ba ka mokgwa ola nke be e jilwe kgale e se bona ngwana morado bo ka re aowa e be e fula bebele re a e re be e fula e be e tshwere ka dinako nako ka moka e mola e sa le e tshwere mola wa kwa re nto le be e sego mola ka re o ile a ba fitla mo a ba prepare go sena kgapanyele e tshwere ka dinaka Samuel nako a senya bolaya ngwana modimo a mmotša lebelela kwana a re kere a re šile a ba tseba re tšwa ka Abraham a re yona a seamo this is Jehovah Jireh the Lord has provided a tseba gore pleke ka moka ke nyakile and itlhašanyana tše di le mo a go nne se qualify go tshwara ntho and ke be ke di bone di sata re nametše gape pleke mo bebele re a e tšea a thoma bolela a thoma go tseba level e modimo a berekele motho ka yona le ya bona bana ba modimo so modimo o nyaka ka mokgwa modimo o nyaka batho ba tlang into that experience gore ge re bolela ka the personal experience re rapela modimo mo level ye nngwe ya sephiri ye le dilo tša ona re ka se gore re ka no šala re di botsana re le rena ka rena re tla gotlelelana re ka se re mongwe wa hafa gore re dira dikwešiša ka re o ka re bolela ko gore ba tlo botsana ba palela le go nokwa e simple ya go nokwa e simple sa gore monna a bidwale mosadi a bidwale gore sa bolela ka diaparo para ke ba kwabela dilo tša ka kerekeng tšewe gape kereke ya lona ka re le tlogo dilo tša kereke e bolela lo tše dingwe dilo tše a se dilo tša kereke at all jale ge ba sa palela ke go nokwa Jesu Kriste o ile a ra bolele batho a kwetse le gore dikgang tše o ka se di bolele batho ka moka a bo a bolela le Nicodemus a bebe ke sa bolele wena ke setse ke tsenelela ge ke sa go botša dilo tša tlhago o sa diko motla ka re bolela tša go le godimo o ba ko kae Nicodemus go na dilo tše dingwe tše bja ge re bolela ka that personal experience ngwana modimo ge re bolela ka gore ge re rapela modimo go botse ke nnete a re kopaneng ka mokgolo e kopaneng ka gona le bana ba modimo ba ko kae a re kopaneng but a se ke ra lebalang a se ke ra dulela metlhangano taba ya rena mo gore o mongwe le mongwe wa rena a fitlhe to that spot and o fitlha jwang modimo swantse a thome go ruta dilo tše dingwe gradually gore re ka no sherelana a go bothata ebile a se bothata go sherelana but o mongwe le mongwe o swantse a be le a personal experience because dilo tše di gara bophelo ba motho o mongwe a se tša gago gore o swantse gore batho ge ba paka le wena o kgona go bolela and ntho e go fa ntumelo e gore e tiša dilo ka moka it's when it happens to you because o swantse o fitlha mo re ba selo se se one le modimo la e swara bana ba modimo jale o mongwe modimo ile a mo tšea ke Tafita modimo ile a tšea Tafita e le bana ka moka ba Jesse ba le mo lapeng setšhaba sa go rapela modimo a ba tšea ba le gore ba tseba ka modimo ka moka ba tseba ke bona batho ba modimo wa Israel modimo a decide gore wa tseba keng ke tšea motho o mongwe ke nyako mo fa an experience with God a rapele ka experience ka motho a rapela ka experience le modimo le motho a rapela ka a ne le pelo ya go loka a ba tshwana and motho wa pelo ya go loka o senya le tše dintši kudu compromise le tše dintši kudu ka baka la re mongwe fela le ka go ke project mara motho wa personal experience with God
ane nakwa ke protector because already we protected sa hae go tšweletša se modimo a senyaka ya Dafita o ile a ra le ko sekgweng kwale e le ngwana a ntse a dišitše kwana right ntse a dišitše a ntse ya ka bašimane ba bangwe tšatši le lengwe modimo a bona ka mokgwa mošimane wa dira dilo ka ona tlhokomela dinku tša papa go ra dira modimo a bona mošimane ke nyaka go bereka le ene a botsa moprofeta ile go kgoši ya metlhang yeo e palela ko buša a botsa moprofeta re tsamaya go lapela Jesse o tlotše kgoši ge a fitlha mola moprofeta Samuel a tshwere lebotlolo la lenaka la makhura mola ke tlotša a go jela ba Jesse o tliša bašimane ba ka moka modimo wa ba gana ge a tliša modimo a ra se yena moprofeta ba sena botha moprofeta o tsebile ga botse gore a se yena ya go kgetha monna wa modimo a monyaka no yena no ba fela evese la go rwala makhura mara modimo o tlo kgetha motho kalo ge ba ba etla yena o ba re wa batlotse o ka bebele re a re ka motlotša modimo a ra se yena for sure Jesse le no ba fela ba seba ba ra Samuel to do hakane o emsha makhura o isha fa munu wa fa wa tseba twa ya mo kar a ba gane ba sa tla ra se yena yona ka motho wa ba amogela mara se ja kukela makhura ke modimo a re busha fa se busha fa re sorry a swena tsamana bara wa mo profeta mo mthona a ditso bara wa mo profeta modimo mara yo ba disha ke modimo mara ile ge a botša Jesse mara o sana o mongwe bana ba feleletše a no a le ngwala ke mošimane o monnyane ebile o diša dinku kwale a mošimane o diša dinku a dišile ka dikgome se le monnyane mitš o ile ga a etla mola moya modimo wa botša moprofeta wa re emelela there is my servant a emelela botse ka makhura a mo emela a fitlha mola motlotša ga motlotša e be se fela go ne o tlotša ka makhura e be go tlotšwa go na le pronouncement ya modimo this is my man ge a fetša go tlotša moo mošimane le ga a boela morago tše le makhura le o ikwele botse a ba kwa re ke tlotša ka moprofeta wa modimo and Fabian o ra modimo gona ka ratang jwale Dafita a thoma go nyaka modimo ka ra bophelo ro modimo ko wena o ntloditšeng a kere o ra a sompe mo lebelete le bana bešo o ne le ntwe ngwe ka nna jwale o ba tsama le e be le ngwana ka moga but ga le go sekgweng kwa o ba fela a challenge modimo a ite ga e tla ka moga e beno ba ngwana mo bana ba ka mogae bo a butsi ba moroma mara a ne le a little thing a le busy ka yona a nyakana le modimo mo yona jwa ga ngwana mo mo modimo re ka no tloga mo ra relana ra bontshana di code mara ngwana modimo so njera a le ti a butse modimo a mmo tsa modimo kwa apere nna le twa ko dikerekeng kwa e ba re rela o tshwana le bona bo brother ba rera ka matla ko dikerekeng le ge le re ba ba o ruta ka mokgwa mo different mara bale dithuto tše ke tše dintši wena go kae ka ralotše ka moka tsone o fe modimo o mmontšhe taba gore modimo nnamo bale mo ke swantše ke eme enough ka go rerelwa re sa o bone enough re kwele is enough jwale mo ba re o dile re o ntse a ke re o khwetse fela ke nyakana le wena ke le ke a o nyaka nna ke le motho le kwa gago kore o le ti o monyaka ya mara tlo fitla mo yona jwale Dafita a le mola fela a bona kore a experience modimo a fela gore mara go ne le ntho ka maraka tletle lengwe a radisitše go mathata a ba le mola a lokiša o le leng ga lebeletše jwale a kwa presence ngwe mo aparela go na le moya o tšutla mo di maskara setlhare sa mago a ko nageng ga re kera kwa presence ngwe a ba kwa ntho ke na le yona mo ke ngwe mos Samuel o ntirileng a ke kwa no a se nna gore a ke kwa le ga le ko gae ke ra ga le ko madishong kwa a fela tšea ntho la a iletša ga iletša a kwa presence ngwe theoga a bona ditlhare di tšhikinya ga bona go direga something motho mona motho mo e direla a tšhoganyana le bedi e dira gore all right e ke letša mo presence la yang kaparela e šikitša ditlhare tše ka moka bona gore ke yona ntho ke e nyaka and ge a fetša go letša ntho ela jala ka ngwana wa kwa letšhogo lela le fedila o sa na selo a kwa re all right ke a tseba re go diregile mo jala tšatši lengwe a dišitše mola go a tšwelela tau kgantse go tšwelela tau ela e lebelela mola e topa dikwanyana mola ntše a letša mola o le ga a letša mola presence ele ya mo aparela a emelela mola bja seletšo mola
a fitla tshwara tawela e tsentša bothateng a e bolaya Amen. a thoma bona re ntwe ke ye nngwe man Yeah. so tabe ke kgono ka mokgwa e leng ka gona ka mokgwa ke kwa e bereka ka gona e tshwana le ba re be šoma mo moše e le motho a no emiša matsogo jale le watle le bulega lo tse ke di bona mo sekgwentše a dulela yona ka mola sekgweng ka mola a se bolele kuduna a se nka fe bopaki ka yona ne jatleng go atabera ditlhare tša tšikinyako gore ya ke bereka so le modimo a tshwara bera e bolaya a tseba gore this presence in me e na le matama kaka jale jatli lengwe ge bopapa ba moroma o le ba ngwana gore a senke a leke go ba bontšha gore a le ka go tsamaya le go dimo bontšha jale yena o anointed o jana ba ngwana ka mo gae ge ba moroma ba tsamoitše boa buti a fitlha mara o le ga a fitlha mola a ema a re ke tliša dijo a kwa monna o le a rogane a sa re kere a kwa that presence mo aparela jo monna o le o dirileng banna a ba botša no nka se kgone go kgomola monola ke mangola ba mmotša a re monola ke nyakolo le ena ba re mapele a re ke nyakolo le monna ola le yang kwana ke gopela le mphe chance ke le monna ola lo tša di bolela ka moka re tlo di stopa batho ba ba mongangiša a ba so loud fitlha mo le gore ba ile ba botša le kgoši ba re go na le ngwana ka mola o bolela dilo kgoši a re ngwana ya o le ga bolela jwale a thoma jwale Dafita a fitla mo pela a Saul a motlhalosetsa re bona nna ge ko madishong kwa go le presence engwe ke shoma le yona ke bolele tau ka bolaya bera Saul a tseba ra ke a tseba ntwe ke a tseba ntwe ape Saul le la tlo ba kgoši go dirile the same thing o ile a tsama mola a re ke a disha le lore no ba di o ba careless o ba disha dikwana o ba disha ditonki o mpo jona difference ke kanka o ge modimo ile mmitša dinku di be di feletse o le ditonki tša ona ba di timeditše ka re gape a šala dile go kgethwa kgoši ke a nyaka le ditonki a di timeditše ba mototša kore ba mona monna o mongwe motelele so kore ga e kwa moprofeta a tlhalosa ka mokgwa a tloditsweng ka ona mmotša gore no ga botsebotse o tlisitše ke modimo mo a kwa re ntho ya modimo ke a e tseba banna ba modimo ntho ke a e tseba ntse tle ba ntlotša ke kwele a no monna ge modimo presence la ile ka mogola ke tsebang ka ona ya my brother and go face something I no please ska la mpaselo ka mo go ke bereka le presence ya modimo ka ona a kenya ke edition amen ena le ntwe ngwe ke bereka ka yona ke tsore sera ga mabyo o bona selo se e ke tsore ko ba se lebela grelo se simple thing a re ka mogwa no we ntwe e shoma botsukudu ka moletsogo la ka ke tsene ke moya modimo a ile o ba sera ga mabyo ntwe e tshwana le kanono e ka mo matsong a takle bontshe a tsena mola ya mola after mola bolela le Goliata batho ma o tlhalosetsana Goliata mmotsa ka mgo Dafita mmotsa ba tsebe ke Goliata ino bara ke ne mantwa mabotsa o tlhalosetsa a ke ne mantwa mabotsa nda o botsa ka mgo tlo go nga ona today mara while it just happens or tlo bola ke nna and then ke tlo bolaya and then ke tše tlhoga ke kgaole bana ba modimo go diregile ka mogao the presence of God gore ge e tsama le motho le go pula ge bolela ka Goliath bana ba modimo ka nako ngwa pere bolela ka Goliath a re bolela ka batho ba nuna ana wa tsa monno mongwe o tshwana le bana ba ba kuka dishipi a re bolela ka mohuto wa motho bana ba kuka dishipi Goliath le ka botelele o ba se size ya motho gore Goliath ge batho gore batho ka moka ba motla motho mongwe mo mangweleng mo ga emi that's why ba re thaba ya motho gore ga ya mamola ba bontšha jwale go bosina ba le kana le ena ka botelele a eme mola ra dinama a swere ba le rumo la hae fela ba tlhalosa size ya lona thomo le mo monno e be se monna wa size ya tlwaelo wa senatla David o ile mmolaya because that power that was in him e be moja bona a o khathala ka David ga ba dira sera ga mabelo e be le ngwana ba mo lebeletse a gone ntho ka mogolo ya se go di go bontsha gore go convince re tlo dira something o ba no se dira ka mogolo bana ba ba dira tša bona ka gone but se be sena le modimo ka o le ga le go lla mona moya wa modimo o ne o le mo godimo gagwe wa tšealo la nswikalela wa leisha ko monneng wa fitla wa mothuba la mothuba tlhogo la e swara bana ba modimo re ka bolela ka moše gore personally ka mogolo bolela re bolela ka na mo ke fetša go bolela ka ngwana o monnyane o ile gore o ba disha dinku o ile gore ka experience ya modimo
o ba kgona go lebellana le dilo le di kgatlhano le tlwaelo le banna ba metsi ba nako ela ya gage ne o sena wa boletse re bolaile tau o bolele bera mara anointing o dirile the impossible well re bolela ka leemo la ngwana modimo le wena o na le lona le letšatši le letšatši ke dingwe tše dilo tše tše le re no ba re lla ka pela a botsebotse a re fe modimo chance ya gore a re bontšhe what he can do and ka nako modimo wa di dumela gore re a tla re bontšhe gore ntho e re bile le yona ge re amogela molaetša o se se bitswa re ke moya mokgetho a yo ba ntho e nngwe boporo ba e rera o ile o tatile ngwe wa bala o feel o le touched that thing I know where o touch on that thing is alive and it goes before you Moshele ena ile a tloga ya le ngwana ya ka bana ba bangwe a gola mola a gola a ba bojwa botse gore dilo shitse tsona a ba tseba botse ka molaetša wa nako gore ba re wena go belego o mmao le bo papa ba kwele modimo a bolela le kwena e deliverer bo papa ba lorile le bo mmao ba lorile ebile o protectile a botse botsa go ngwana faro a ba bona modimo ka ralo tse ka mo ka ra bophelo bona mo ke modimo fela wela bona ra ge lo ke nna mo modimo da ke emeting we must go to the work of God wela as a fe modimo chance a re ga ba ntšha jwanong ke filo chance re ke ntšha batho ba tšatling a bona moya ga peta tše a bolaya a fetša mmolaya ba moepela a fetša moepela ba re thank God the work has started ba se a romeke mmotho a sena approval ya modimo ebile a sena anointing a yo rereka ka gona le tše ngwe di no tswalela mo pele mare you must have the timing of God o se yo ba go le ntho engwe go driver ka fetša bola motho la bona re ya mara go tšene re o e dira ga e dira mola o tšhuile o boloka motho a ona ka mokgonyene mo wa botsotsi so bona ntho mara ene le fie ka moara se ya modimo ye e dirile mara gona le tšhola ge ba ka nkwetša ge ba ka a se yone ya modimo a e so a bua jetling a khwetša bangwe ba babedi ba elwa wa tseba mola re ke a lamola o mongwe a mmotša ra wa moshe a re gane ora wa brother but ra tse gore wena batho ba babedi ba elwa o bolao mo wana ke tsepore o tlo bolane o tla bolao a gore eno le ka mokgwa o nyaka kitima a tswa kitima bana ba modimo a thabela kgole kore ntwe la borapedi kore a ba disappointed ke a nagana le ga ba le ka mo sekgweng ke ra go deserting a fela e wa go sena metsi a le ka go ya mo ka go khwetša thuto le ke beditsa maka mo kgopolo ya gaga kore ntwe ya modimo kore bona I tried kore a bontšha a lebelela ka mokgwa a le ka go actor as a soldier actor ka mokgwa mama ga moditša go tšele ma these things apa di bereke a ba disappointed a ba bona lo ja thapelo nna tsatsela wa bona lo tšela tša go tlhago tateditše o do ba gore o do kry-a o nyale o dule fase ne o phele lelapa lao tse modulong batho ba phela gabotse kwana batho tši ba le ba dutse mola faro wa ba beta nke bentše ke bile faro it was better ke tsene ka radio tše di bakile mathata a mantši bona mo keleng ka go leka go šomela modimo bona mo keleng a kwale gore a lapile a fita mola ba mmotša ye ke thaba ya modimo a be lebelela re thaba ya modimo go botša ka modimo le thaba ya hae a no di iša dikuswane o šabilana le 40 years ba le ba modimo dutse mola a ba a nyala mosadi a ba le ngwana go sena mo moša tsentšhang taba ya modimo a ba monna ba re 8 years a sa e tsena taba ya Jehova a di iša dinko go sena mo ba re o re modimo kae a letse ge labane a re a yo labane re rapelele o tlo rapelela dijo labane rapela e labane a sa rapele gore mmago batho rapela ena o dutse mo ke monna o tlhokometse lapa la gae tlhokometse future ya modimo a bona re ya o kwele ke mo file fresh start jwanong wa bona motho la ke mo isitse matlhale ka moka kore a sa nagana selo ka modimo a sa dira selo ka modimo kore a yo ba blank ka re a senka rapela tšatši le lengwe a disitše e le modiša ebile a kgothetse gore kena modiša go seno mo a belaelang kone o ba le a certain thing ya mo makatša setare se sengwe se no swara molo e ke ra se lebeletše so o tomile a se lebeletše a re swantse ba o fiša kudu ditlhare tše di no swara mollo a tšwela pele a dira tša di dira setlhare sela se tshwere mollo a se a thomile ka go no ya molo o no ra se tla ba sa tile nako ya feta pe setlhare se taba sona ka ra e fele sonyo ba se swile se fedile ka e nako e re bona se iswa se sa fele a ba ba tamela mare
ke mollo mfuta wa mango o le ga fitla mola o ile mola a sene le gopolo ya borapedi ganyane no na no ya no bona gore just a phenomenon ngol man kana mola go dira la ngona hey a fitla mola a fitla mo tlaring a kwa le jule bolela a kwa ona le motho ka mo mollo o latseba moshe tlobola dieta tša filemo go kgetho a kwa a taba ja ona le bo kgetho ka mang a moja ke nna modimo wa botatao motho ga le ke monyaka a shu motho be ke monyaka modimo wa Abraham wa buisa ka le go Jacob ya nka ju tloga ditaba modimo a thoma bolele ena thoma mothaso ka mogabele gore a ba le that thing ya gore wala a sa boja ke bomma a ba kwa re bomma ba shotisitse ba bolela o le tša di bolela ene ha khelo tšale di sa fitle mo di mo tlabile gore gopola ga maketse gore a mixa le go thaba lenye le o tshoga modimo a re bona a sena modimo yo bolela ke le ka mara mollona a re tho wa bona this experience a yo ba experience fela ke transfer le mo wena a re tsentša le tsoga mo le kwa fe a le tsentša gape modimo o bolela le mola yena o mo a le tsentša ke tla bona role o nye go dia ngone a re gane dilo tša ga nna ke kwa mollo a le ntša kre le ntwele le mola e connectile mo yena ha re ke a kre le ngape nka se tšhabe ke le tsogo laka ka emi wala sa tsoga di ba modimo a le bušetše gore le motlabile gore le na le bolwetši bo bongwe modimo a le bušetše gore le a le bušetše a sa tšhaba le go le lebelela a le ntšhabela re kere ba bona re ke bone le phera le lengwe tla ke a bona maphera le ke le bone mmo that power ye le mola ina le power mo di maka modimo go le ena o na le power gore a thoma le moga ka mgo modimo a linka le everything a sa re gane ke mo nna fela modimo re tla go bontšhe le gore ke na le power le modima the objects around tša le para le o la tlhela fase ona modimo di ka le para la ka le tlhela mo la motaba la ba no bona modimo la a bolelang dilo tše he le ruto dira lo jwale gore a ba le more o na le power mo di maka o na le di power mo di ma di elements ka moka tša tlhago modimo re tshwara le para le tshwara noga eo a re ke ita ka mokete modimo re tshwara sa thomi ka o itshwara ne bile a kry le lena wa pitša mara modimo marone go dirang ka nna tlatla ke kgwela mo le modimo mose modimo a re tshwara ntho eo a e tshwara ya ba noga ba kwa rema ka moara ka ke na le ntho engwe modimo a re ka mogwano o bona ntho tše pedi ke sore tsa monga ya mashola la faro o botse mono la ntšha batho bana faro a ba ya mono la ya mo pela faro moshe o ba e sa e mola jwale ka wa tsa preacher re prepare message no o ba tseba ke na le something mo and e seng fela modimo le o tsamaya le nna jwale ba tseba ha ke o dira selo modimo le o tla ba le molomo wa ka ebile o tla ba le nna jwale nna saka gore ke sonye ke dumele re go la nthumile ke na le yena mo gore a gone go dira lo tša nthumile re o di dira a fitla mola a thoma tlhalosa rona ebile a le go bolela ke gona re anya gore go ya go bolele o mongwe at least modimo a re tsamaya le a rona ngwaneng ba fitla mola ke nnete dilo ka moka bana ba modimo ge mosha a ba di dira mosha o ba dira dilo mola a sa belaele selo ga ba latlela lepara o ba dilo latlhela fatshe lepara le le fetoga noga mola ba sa kitimile go e topa o ba le experience kar o le ga latlha mola faro le na re latlhang a go tšole all right at least wa bona this time around khale ga ba le mo faro o ba ya mola go faro mola bana ba Israele ba itla mola ba di bolela ka modimo banna ba le ba faro ne ba ka latlha mapara mo fase Israele be ka se produce a thing against those snakes e ba tsere ntwe ngwe ka mola ile gore Israele di duletse theory gore ba dutse ditlhaloso verse mama le verse mama banna ba fitile di verse ba ntšha dilo mo o ka botša nna gore according to Marcos 15 o tsone o dire something no ge a latlhela mo fase a re bona ba latlha banna le bona ba latlha mapara ka mekgwa ya bona mona ba khwitsa ba latlha gore a be dinoa tša mokutana mošane o emela ko morago wa re o ke modimetseng ke a botseba kore ba tseba re anything here ge nnoga e dinoga tše di ka dilwa le yaka e modimo a ka nompotsa gore ke di botse di tswe le phera di ka no tswa le phera no kore ba sena bothata kore ba tseba modimo a ka nompotsa anything goba modimo a ka no ranna re ke botse faro re a be le phera kore ba tseba re
go na le so many things go ba sa tsore keng maro ka mpelo ya go ba tletse ka o tseba reno Faro ka ska ba ka kopana le ena a shala winning Faro bolela le dingaka ke bolela le dingaka ke bolela le modimo thui amen ya lo mputse ke ena modimo Abraham amen atomona ona modimo le nga Abraham atomona ona modimo stopile di kgotse kae stopile bo Abimeleke le kgotse le tsa go Sodoma atomona modimo di le nga ka Isaka o stopile bo Abimeleke Isaka o kreile ka mosadi atomona ona no le Jacob ola wa kitima a tietse ngwana bodilo modimo a bua a ba bula mola a ba go le lengelo la modimo la thego modimo a ke na modimo wa Abraham go mono la bona wa tseba ke mo Faro nge ba tseba ke modimo ko la stopile bo ke dala umere ba go Sodoma kwale o stopile bo mamang modimo ge o le wima lengelo le a theoga ene ke kopane le lona ke ga dutse mola a tshwere everything kra ngwana modimo ge re bolela jwale we o lebelela history of the Bible modimo wa bula loatle modimo wa fodisha le phera modimo wa bya dikgoshi modimo wa emisha pula modimo wa dira ka moka tsona modimo wa tlhola rem ba rotsa malwena a re no bele ka modimo sa tsebeng selo ka ene re bolela ka wa dire lo tshedi kholo tsene le wena o di bala mo Bible wa go lo tshedi kholo tsene ba ra re ke tsa malwena ke nyeso nyo mo pele ya notho mona ana gantsi gapolo kuro wa gore mo ke tsa malma phepha Bibele ka moka gore le mo pele ya bothata gore a o tsona o modimo tla mothutsha ka ya Jesaja o tla mothutsha ka diketso o tla mothutsha ka ba tlhudi na gore we me mola o tseba everything is here bothata bo bogolo ke ge o sa tsebe o sena that experience o sena something se se go feeling conviction ka mo pele go na le ntshwetso nje go botsa God is with you amen go bona ba redi ba le ka o tla ba le ka go bia dilo tsa ka order le your thinking in order modimo ga o teach an experience skwa tla idibala o tsebe who is talking to you kare o tlo e dira jale a re no wa tela ntse di bikishana mola o ba eme e bila sena bothata ko le bila e potsa no wa tse di ka dirang he ke rata di no wa tela nna self ke le moshe kuri nka no ka tshwara tsana tsela ka mesela no tsa ba di kota be kuri mo yena go go tletse di solution kuri anu ra fe Faro challenge kuri a eme mola a yekwa ali confident kuri ali bigger than Pharaoh ka mo palace ya Faro a feta le se shole di dingaka ka moka isna ebile asna bothata ba showdown kuri ge Faro a re come muno like well this is what we want this is what we want exactly Faro tlo makala kuri Faro le na tseba kuri muno la confident ka dilo ka moka a bona re sa mathomo ge ke bone mollo o theoga o tuka mo di master se saswe kore modimo ka dira mollo ka theoga wa dira eng one yone kore a ne le so many things ka mo yena no ga ile ke thoma go ija tsela tse dingwe kore ke a dutse mo la lebeletse Faro a mo dira mara Faro wa bona ro tlhaga ere before no ga tsela tsa ba o di felelela o di dumela or di feleletse a ile mo ka swele ya di meja ka moka mo sha tsia no ya ba le para ya majwale are jwale Janes le Jan Press le re ba thoka di answer a re Faro o re tlo mo pelata a ke nyaka batho ba se go senya ka mo moshatse a re sala o nagana ke a bua o tsore o shitana le upper hand ke ra ra tsama mo la Faro wa tsa ba ngisha le ba sa tsuru mang ke mang moshishi tsa tsaba go tsore monno ke a molakaletsa le banna ba le ba la kalela a ba le dikarabo tsa a tsa ma tla bana ba sera la rawa go diregile ngo ba tshele tsona mo Aaron Aaron ba botsa jara a ba bulo ga ba botlhata singi ke bone Faro le ka mogola ba re Faro a go me Faro ba ra se Faro a re Faro ke re le dingaka la ba tseba go Janese botsa banna ba le ba tsama ka dikadi ke di swa jwale tla ga utsa banna ba le ba paletse ba re kota ya moshe ba re tla re tshware tla re go mmeng kota eo ba re sho ba re modimo a re go me shumishana gore bana ba modimo ebe ba tse ba bia Samuel ge moshe a go le tle moshe ya re sunya mo Faro ala ka lela ena go le tle Faro ile a tsamaya ronya ka moshe
Aowa Faro ba emela moja tlo motlhasela o le teba le Faro tsamolo tshwara moje o ba tseba ba ka no se boe le bona ba ka se go moje kuna because ntwe ne le mo mara gore ebe ka mogole go bile an experience mara experience la asiano tla fela modimo o itlitsege mosha a seno tswa ke dikgopolo tša hae tša lo tša di rutilweng a etla mo minding wa sober le modimo a ka shoma le ona modimo a mo fa that experience amen la tsara bana ba modimo so ge re lebelela mo ke nya go isha mo nka gona go itswalela man jwale go fitlela ge ba le ko le watle bana ba modimo a gone ntwe moshe a ile a ema mo pela yona moshe a shala go the only pressure ye moshe nana le yona ka radilo ka moka go boka kwa moshe alla o ba sa le ka baka la Daud go bona le modimo a pe ke twa go actor go that was his only complaint ke twa go actor ma motla o go kae ka ro fitle mola Faro a etla ka mo go ra kry distance le ya tswalelega a singare modimo a gona re tshabeng o ya modimo ka lusa o sa dire se sengwe gore ngwana modimo so ja tsana ka ra pressure iska ba re modimo a gore o na le thushengwe somewhere o so ja dule mola maka le modimo ka re re moka baka lae ene ke ena ene o di gona dilwetse gore modimo ya go bona at the extreme or na go tšwe eme botse le bothata o reng gore o botsa bothata gore modimo a ka fitla mo modimo a ka fitla mo o fela modimo go kae modimo a ka fitla mo gore o botsa bothata ka modimo nya go bona interaction yeo amen le tsara bana ba modimo ya jwale a ke mo ditiro chapter 3 ditiro chapter 3 diketso Acts chapter 3 ke bala from verse 1 re thegonyana le yona bana ba modimo tle re gona go re bona rona ka gona go dira ka pitanyana na Acts chapter 3 right re tlola from verse 1 ere Petro le Johane ba kile ba rotogela ntlong kgethwa ile nako ya senyane ya thapelo gomme go be go le monna e a belego go ile segole yo ba be go ba morwala ba mmeya mojako wa ntlo kgethwa go ba re go ke mojako o botse gore a lope dineo tša kgaogelo go ba tsena go ntlong kgethwa yana eo a re go bona Petro le Johane ge ba tsena ntlong kgethwa a ba kgopela neo Petro a moisa matlo a bolela a re gadime motho eo a ba lebelela a kgolofetse gore ba tlo mone ya selo Petro a re sile ba le gauta ga kena tsona se ke nago le sona ke a go nea ka leina la Jesu Kriste wa Nazareta tsoga o sepele a mo swara ka seatla se se tona a mo emiša mme maoto a gagwe le dikokoilane tša gagwe tša napa tša tia a nanoga a ema a sepela a tsana ntlong kgethwa le bona a tšama a sela a reta modimo batho ka moka ba mmona a sepela a reta modimo le gona ba be ba mo tseba ge le yena yo a bego a duletše dineo mojagong o botse wa ntlokgethwa ba goelela ke go tšhoga le go tlabega ka tše di diregetšego motho yeo amen jwale alright ke no bontšha fela experience jwale banna šiba ke barutwana ba Jesu Kriste jwale bale ke ba Old Testament jwale rena taba rena is very clear Joane o lega bolela a re tsebang gore o mo yetla o tlo kolobetša nna ke le kolobetša ka metse fela ke le kolobetša go liša go tshokologo fela go ne le wa tlang ga le kolobetša taba ya gage o tlo le kolobetša gore le tloshe le dibi o tlo le kolobetša ka moya le ka mollo le tlo lebalelwa dibi o tla a tshwere leselo o ka e bala mo lengwalong la re ke o nyakele yona o tlo kgona go e bala ge o rata Matthew 3 from verse 11 o theogele yone ere o tla tshwere leselo mo letsogo la gago and then o tla ebile e re sebo sa gagwe o tlo se fielela ruri and then o tlo tea peu a kgobela sešegong and then ge ile matlhaka o tlo a fiša jwale go na le mekgwe a e bolela monna o go ka e lebelela sa mathomothomo batho ba gale ge ne o dirile tshenyo itseng ne o etla ko tempele go ka molao o tlo sokologa o tiša setlhabelo sa gago ke ka mokgwa batho ne ba sokologa ka gona and then o tlhaba tšiso ke ditlhabiwe o a lebalela right
mara le tswalla wa le shala le dula le na le molato but o ka o bereka ka tseba gore modimo o lebaletse then Johane Bibele ga eta a gone motho ile a belegwa wa ba feta Johane o feta batho ka moka mo ga ga batho ba ba tswetseng ke basadi o be o sene o mongwe a bele go ntse before John wa feta Johane ba Johane a tla se dira setlhabelo a re kolobetswa ya ba a re sukuro ga moka le kolobetswe ka re yena o feta moshe o na le kolobetso ya feta ya moshe tebalelo ya o feta mara le yena o le mongwe mo feta o tsore tebalelo kolobetso ya o feta ya hae jwale o khwetsa o boka dula mola o khwetsa batho ka moka ba sokolo go re sokolo wa mo ngalo tla tsore nkuso ya go aso a ya go tempele ba ile bola re sokoloi o sokoloi o mo yena a tla go Jorotane yela ibe isina dipatela yena go go be fetsa le shaka ka kwa o so ntse o sokolo e mola e o loba o nyaka ka mo dipotle Bebele ba bona he Johane go le ka ta Bebele ke ba yo le balela ka thoko tja Johane ba tloge ba priest ba bona re go go ra senyahalelwa a re ka kwa Bebele ba ile ba ntsi bo kolobetsa ke Johane isina di senyahalela ba kolobetsa mara are there's another one well o ka hwetsa batho ba bararo ba ditumela ba re kolobeditse o ba re sukuluile ka moka ba sukuluile but ye nngwe tsukulu batho ba modimo yo se fitle go ya gara ngire ga sukulu ga le a tolele o le le sukulu motho a sukuluile ka e nngwe e senye ye ya mata ka Johane o re gona le o mongwe le yena go mogolo mo go nna jwa ke Johane ba feta moshe a bolela le tšingtši le gore di feta tša moshe le yena ba bolela gona le mongwe wa Peter yena le yena o tokolobetša ba di sinka moggo mara ka moka ba dila le sebe ka moka ba dila le sebe Bibele le wale o la ga etla he will purge his floor thoroughly and he will separate jwale o tlisha separation jwale gona le mekgwa ya gore kre motho mongwe a re ke a rapela but a thapelo ya hae ko re tsukolo ga ya se ela ya gona play separate no o ba re a ene go le mongwe a sokolo ga o sokolo ga ona se a nnete to tha gore ke dilo dingtši dintši mo a bole le ro sentšeng o ka re ke tsela tša molao bara ai khafile gore motho o sentse motho ne a lokiše se khafe o kla kukile dilo mama nga kukela batho dilo kwa gore batho ba le na ile bana ba kuketse dilo a sa lokiše se o re ba le yo mpona ke a lokisha le na wa leka but hona le dilo ga se tsona di fite gole go ba le tsukulu go engwe e be tsore ke ba Apollos yela ya kolobetso ya Johane ba sukuluile ne a bana tsa mara bona ba the same people ba sukulu ba mhutola go ka ya pele le bona ka mangwalo le fapana ke ba lo ba le mo John 6 Bibele re Jesu Kriste a bolela ba bantši bana ba dumela mo go yena ka ba fetša o dumela mo yena a re bela ge le nna ba le mantšwa ka ba ra ke ro bona jona gore a ba dumele gore ka ma ba sekulegile go sana le ntweng go se dibaidi ba feditse mano ka ba dumela ka borapedi man ba sekulegile wena o satla gore a re yeng pele le lentšu ke ntho e jwang na modimo ya ka pelo ye ke sukulugile mara gone le ba bangwe ba dumela go ya pele le lentšu le la swara bana ba modimo e ka mo go etsamang ka gone bale Jesu Kriste ge a ba boletsa ba ya tsukulugo ka nako ya banna bale Johane o e boletse a re o tlo le kolobetša ka mo ya Jesu Kriste a fitla ba botša re bona tabe ke le fanyona a re ge motho a ka boloka mantšwa ba ngire bolela ka that personal experience gona le go rapela mo there's no experience nothing mara ge re tla mo motho o tša mo experiencing Jesu Kriste ba botša re tsamayang ko Jerusalema le o letela moya mokgetho o Johane na o bolele bale mo re bala mo ditiro chapter 3 ba o amogetse moya lo mokgetho jwale moya lo mokgetho Jesu Kriste ba botša o tlo le tsamaiša mo tseleng ya Jerusalema mara go etse le gore a yo ba go ba tsamaiša mo tseleng ya Jerusalema ditiro chapter 1 verse 8 ere a ba botša re se ke la tshwenya ka rena ke tlo botšitša nne mmušo wa Israel Acts chapter 1 verse 8 a re sa lena ke se gore le tla neiwa maatla motlhamo wa mokgetho wa tlile mo go lena batho mo le more oh the Holy Ghost a yo ba wa tseba a good feeling it's power good there is something is not just an experience ile ya selo se seng wa tsa go ka ba le experience the experience dingwe a di last wa tseba la mathomo ge o thoma go namela aeroplane go ba o thoma go tsamaya ka selo se seng go ba o thoma go fitla mo pleketseng maybe pleke tsa gole maybe a se go ya Cape Town la mathomo fitla mo Cape Town it's quite an experience o lebella kwa la you are so impressed go for 6 months that thing is going to wear out that thing ka sa bolela selo because we try ditše matho a isa le fresh ka mogolebele ka gona
look o ka nwa 10 times a isa na the same impact lo tshele be le tse di botse o di tloa ke wa tsa go phula mola go tlabe shi go bona eng nya o tlola mo go lo tshela di sana mara ya modimo is always fresh and I do ba fela ke something that o fale something. That's why Peter Bibele re ba fitla kwa Bibele tsamayang le ka ba ditlhatsi tsa go thoma Jerusalem go alfase ka bele ba thoma ba Jerusalem e re ka je tla service gape ba apostol le ba sa rapile go kerekeng ya Solomon no kwa ne go balo lo tshidi mo tsamela ba ne ba le service tsa bona Bibele ba go kopana ka metla ba go thatsana ba ngwatha sengwa mo mara ba le go fetsa service ya bona ba lata service ya la molao e re ba ya go tempele ka ga mo Jesu Krista ba ya gona a fela ya o ba le bona ba ya ka go ka ba re lo ba ditlhasi ba re go ba tlhatsi ka go ba thoma go Jerusalem ba re a re ropa ka kwa go tempele ya Solomon e re ga ba fitla mola ba isha ke moya wa modimo e ba fitla mola the first thing ba go tla monna le mola Bibele o belego e le segole ba mo lebelela e re Peter ka ntwe e le mo go yena Bibele a lebelela mono e ra mo tsepelela ka matlo e re he fasted his eyes on him go ra mo lebelela ba go ra se ke mo lebele ka tswala ba lebelela ba bona a le mola mono tloloka a bona tsa mono le re lebelele mono la seno mo lebelela Peter mo jare bona tseba ke ka go botse silibera le ga uta na tsona mara serna le sona tlo faso ka ba ka le mono lo ba tseba rona le something ka se fitla go tsa motho se ke na le sona o se na se Peter o ba tseba experience yela ya tšatši la Pentecost ya se go aparela ke moya wa tseba mollo wa modimo o theoga bjale ka maleme go tutla moya o tseba re go ne le ntwe nngwe ya igreeling ana mo a se be experience e bile experience plus something se se dutšeng ka moara a ba botša molela ntwe ke na le yona ka mo ke a ofa se ke na le sona ka mo ka selo se gona Bibele ye shall receive e seng ye shall feel ye shall receive go na le ntwe re hwetšang ge ngwana modimo a etla ka mo modimo go na le ntwe e hwetšang e dula ka mo and ge e dula ka mo ya mo guide Peter o la fitla mola bona le mo la monola a ba tseba le mo re to lokisha Bibele ra mo lebella ka leina la Jesu Kriste wa Nazareta emelela o sepele ke ka mo a mo fanyona ka ho e be a mo tsia ka letso ga mo tsia ka letso Bibele o re ga fetša go lelela monola e re wa tia mo ne go thata e re a tia di go koilana tia le mo gohle e re Peter mo tsia ka letso a memisha ya go re mo feel ke batho ba bana le experience le modimo nna ke le ngwala Bible in 12 the only way re ka gona go tšhabela le ngwala le ke ge re ka le docha ratisha go se dumela ga rena ntwela ya ngwalela batho ba le ba ba apostola fela Bibele lo tse di tlola tsela ba ba dumelang lo tse se di be gona mo le swara bana ba modimo go re se ra khatla ke re di bala lo tse a di bose ge re di bala di bose di dira mara problem ye kgolokgolo ye bona dilo tse ding di sa dire is because batho ba re fetša go kwa dilo ba nyaka go di dira that's where go na le misunderstanding go na le batho go na le leemo le o swantse o le dire leemo le o le bane le lona bale o nyaka mola o tshaka matsogo le tlhatlhamolle so a e bereke so Bibele re se sengwe le se sengwe se le se gopelang tate ka leina laka ke tlatla ke tlo se dira gore that's where the difference is balwetse ba sonje ba fall but your thinking ge o sena order modimo a timo go na le tlhakatlhakana bale ge o sena the order ya ona modimo o dira dilo jwang o tlo kry-a o eme mola o kry-a o le ka o tubula batho le ka o dira eng that thing e dira ko wena it won't happen mara ge o ka ba le the right understanding ya o tseba nna mmereko wa ka a se nna ke fodišang balwetse ba ke bitša a ke re ke ena le o tsamaya le rena ke bitša leina la gae ke bitša leina la gae yena o swantse a yo fodiša mothola kare o le ke tla ba le lena once wa le tshwara mo line eo jale pressure ka moka ya tloga mo wena ge re tsamaya a ke re ngwanešo re a tsamaya re a lefelo ba re broro go na le taba mola ba re go na le batho a ke re motho mongwe o na le motho mongwe o na le diputšo ba re motho o na le diputšišong wa tsa o botše diputšo tše dingwe ka something se le gore wa tseba a ona po o na le tlu ka sona mara o tseba kwa dulang o bitša ngwanene o mongwe o na le tlu ka selo seno ba re o botšiše ka taba e so brother Branham wa lena le re o belegone bale a one le ka history ya brother Branham ga botse ba no brother Branham o kare bangwe ba re o belegone ka ngwa o somoso ba re lengwe le letle ba no ntho ena ke tlhakatlhakana ba re ba botse wa ka ntho ena ke tseba botse o bitša ngwanene o mongwe ngwaneso wena my brother until is there I mean is there le gona le go bona mola le gona go bona mola the history wa gore motho wa ka sho o sore dilo ka moka le di cutlet tša di guranta o sore everything nna pele wena wa motšea gore a re
jwale le ge le tsena the more go le kwena bile o ba tlhotlhanka go ba phone le re ska ba le tloreta mo ke re kwa ka 12 le ben ready a ona pressure is o na le di answer a o le di answer show o se le botlatsi le di file tsa hona le the what ka mo ka o di tswere shikiditla jwale o tsama le motho wa information jwale wa tse o tsama ka mahatla matla wa so rutso di answer no o tsama le wa di answer jwale wa tse o tsama weekend le tlamala o dimesha tsa ka smile le kae ya jale mo man apa re thome well mpotso re ge motho a lwala mona ne jesu a le ke tsama le nna ke fodisha batho ba ge o tseba ge o ka dumela wa tseba o na le yena ene o ka re ga bere ke go sa dumele o tsama le wena wa ba wa le mo rona le wena that experience ya rona le wena le tsa di dileng ka ra bophelo ba ge le bana le bolwetse a o bo ka ye ne tle ga le bothikile o tika le ma a se le na le fodisha benya ga show a ke le na le yena ge le ya mola o tsa ke na le morena o no fitla mola wa lebelela wa bana ba modimo kuro tse o e bya botse so morana o le ba tla bya ba le tsi diatla ba tla fora gore o e bolela so e se gore ka ba la re wena o nye gore ga o se no amen aba fodile no o ba botsa ka mo modimo a tlo e dira ya gore ba fola neng a se a hao mo fodishe show but e dira e be easy mo wela because o khola o tsa motho o mmya matswa ngwanisho nna se ke dumela go modimo wa ka o re rumile re rapelele then yena o tlo le fodisha o ka nthola o ka kry bile o ba nyaka ke motho ba re balala gore o mmusha pele gore o dumela modimo na ga re ke dumela go dumela modimo a gone ka mo modimo ka se o fodishe kore se se tso montsha re confidence wa gore motho ntlo e bolela ka re o a tseba re tsamaya le mang jwale bothata ke batho ba o tloka experience ya gore ba na le modimo mo bona so everything ba dira ba doubt and doubt is a force doubt ile a force modimo a gone o bereka ka re environment ya o ba le doubt jwale mara ge wena o ka dumela re yena wa o fodisha ona le wena the experience with God bona wana morena a go botsa a ke re tšea gore o tšea a ke tšea gore o na le leeto o sende o le tšea motlho mongwe go na le leeto la go ya ko islandeng ye nngwe ya go gole a ke re motlho mongwe go na le leeto la go ya Madagascar o sende o ye fao mission o wa le now is very serious lo swanje le be mo lo phetha merwelo mola le thabile ba re a bana ba morena ntwe lo tšerna dio ka moka di lokile le ka go Madagascar ba re emetse o thata borena le bona ke bo bona ke pilot arena bothata ba borena le bothata ba pilot plane hona is well serviced rena ya ka fela a pilot ono go mwana ka mara le na re khani Madagascar ke ka ba re ka mo arawa khani ntwe ine di button na ba re ara ke ke tamalele o tsoma ona na re go na le ditshaba go tloga fase tlotwana e tla tla isa tshile defense ja go airport wa tsoma ona na re go di bole tlo fita ge ka di storm tsela di linka kwa go na le di weather motho mo bile go wa le di snow ko le ya gona o kota maona e ka se ba thaka nkona go na le a lot of questions ono go mwana marawa no things no are playing as matter the king arawa these things in a simulation like na la ga TV game computer game ya flight wo go ra mo zo to bla ga motho ne ka experience mo tshabo onye go fufa ka rena ka game wena ke o lisa monyaki ngo ka aka thula thaba ka lena go wa tsa ya go maphelo na mo kotsi go le tlo bolelela please a nna motho a sena experience mo o mo ga jole rawa o lokile a one bothata nna a sikira ke di game no nna ke pilot ke fetsa o passa last week o go re wena o bona o pasitjo mara whether so kilo afofa ntwe ka sino ka ra sino ka ntwe o ra sino ya mara o kre o sa bone ga botse mara o le ile ya nne go kwaletse window motho mo tloshe because a onya ke motho a tloka experience o tlo ya kae ka wena sine experience motho ano mpot kra wena jwane wena o nya go rapela modimo if motho o tloka experience o sa monya ke at all gore a gone le ntho ya ga letse o ka trust le ka bo certificate a bo this thing go tsana le dira driver koloi le na le leeto ba ra wa re tlatsa maneng
motho wa botsa nna license ke na le yona license ke na le yona license ino ba fela no sale ke no ba le yona ka 96 I think ke no driver mara yona ke renew every 5 years why wena o tsone ntwa o renew aune ha toma tsentse se ke mola bole if over yo ya lo cancel le aune experience mo la di best mark pass grade di go dim o pass temela o ka moka le mara mo tsele mola a re ke motho wa sebele tja di dirang o ke go le itlasa tuna ara ke te pedi o ba ke te ene batho ye we o to re yela bothata bo bongwe a person when it comes to God o mone risk ya batho ba leng willing to take but ya risk ya motho wa tlo passa go Bible school a tsebe selo ka modimo a tsebe ka order go apariwa jwang basadi ba sonje ba ba jwang moruti sonje o qualify jwang go ba moruti kore ha dumele selo ka mo profeta o lo pass last week. This man o go ruta batho a tlatse kereke ka batho never met with God ana selo era self ana selo batho ba namela plane ya motho wa motho ke kotsi yona jwale ke kotsi yona jwale wena a re tlogele o nya go latela ke batho wena self go thoma jwale o nya go pakela motho wena o nya go pakela motho no modimo o lerato a ka o phulusha nya ba le wena pe o be fe o sene go no rena plane ka certificate se se go sa o tsebane o yo go isha batho ko modimo o le wena se ngo iphena go ya mokhwetsi ba ge batho mo ba le di problems ka rabura be di batla mo we batho ria o go re le ra go o go re di answer ta ke di peace o ro tshwana mola no ha botse o tsa botsa fita banna ba le ba kgale na go le tumele sa le ntshi ba gora motho a nong ke be se le mothiletse le go mathomo mos re botsa di tori tsa mabare ba re tsa go ka motho a le ntwa ka re botsa what a put your life. This is about a life. What rapela modimo a se ntho ya ge re tshofala ke bophelo ba ga was around this thing ye be ke go rapela o na le profession o sna profession you are going to die and who's no kwamo the only thing ye lo o ka ishumisha going out of this body ke ka mo gone worship ga that is the only thing that is going to speak for you. Na ana o tlhokofetse re sa bole ka mo na ana o tlhokofetse o se shoka modimo felo dale go tswa ka ramelo what do you expect apa ona le ntwetse o itse ba and a ona le go to and a ona ntho tse ba re tlo guide dale re nke well I was able to tlhakaletsa ke mang because a sing o tlhakana le ena mo lefaseng go re o stranger ka everything a o tsebe anointing ya modimo re ke ntwe ywa motho ga ya operation ba mo tsa this operation o na le bothata bolwetse ba pelo o na le bolwetse ba something on the brain ke tumor but you must go for an operation ba ra tseng dilo tsa theater yo ba di doctor di o mo ara wa tseng nna ke no rata ke na le lerato la medical stream wa go rai ke dilo tsa mfuta manje ke ena ba lo to bula nna tle a cheka mo bogomba ka eno wa ba le lerato la medical stream awa ha ntwa a itse ba ha tselo go diwa henyi ka kwale a na le ka idea o mongwe le ena ba re ke doctor past last week ke na ka mola pere o mo jero bona I'm not impressed ka uniform ya yo white bulo jo di hakile mo molale wa kwa ke boko ba ka botla bo le beditse ka kwale wa kwa a re tsebile rutlo botse ba re ke boko na o go bona ona tshuma o tlo itseba o ba o tlo re ke chika ye nngwe tsa mamu o kra yo khora mo go ka ntwe ba khora mola a tlo wa dumela le wena go botsa re tlo le robatsa a o tlhalosa o mutshana kilo robatsa motho ra jwale tlo ngraina mo se robatsa when we do the things of God, these are life impacting things. I don't know chance. Lewe na self. Aonya ko o tla ke pelo so much. O rawa hulukile he. Kar a gone batho, a gone move and application dire re fly. Peng helicopter e ke no tsena. O nya go tlokofala muswele. Jwale ge ya go modimo, o ka se no bolela kudu ka modimo le a seng go iphana. You must go down. Amen. That's what about modimo.
jwale moprofeta modimo o bolela ditaba shiti a re ke fetse ka polelo e bana ba modimo just to cut a few things moprofeta modimo o bolela taba o bolela tsela ya modimo shi your life has to be in order samatoma ka order ya lentlo o se o be le bophelo ba ka order e lore o a dumela this is the only God ordained order gore a gona order ye nngwe e modimo a tlo e dumela gore dilo tse se di dire ke mo Kriste kolobetso ya maleba maitshwaro a maleba moaparo wa maleba jwale ntwe gore na le bothata kwa ena ke gore batho ba rata dilo tsa original ngwana modimo a di napi di ya ko modimo go Peter se ba tsere mola ka matla a magologolo ka le ge batho ba fetša go rapella monnola wa segole o la fola bebile batho ba ile batla ba tlo ba ba kopanetse wa mella Peter tsena mo ara bona re bana ba modimo ka mgo le re lebeletseng ka le re lebeletse tso ka re motho o fodile ka matla a rena a se ka matla a rena re motho a fodile fa ebile a se ka leina la rena fela Jesu Kriste o le la la molato la mo pila a Pilato ke yena o modimo a mo tsereng a mo tsoša le mo bakhung ke ka leina la hae tumelo mo leina la ge re bitsa leina la yena ola monna o tswile amen wa gore batho ba ile ba ne gore a se ba tsamaya mola ba re ke re nna tshwere se phirisa leina la Jesu no le go le jwa Jesu Christ himself wa bolela brother Mar Jesu Christ himself a think a claima go fodisha motho a think a tsamaya ra mehila be le rona morwa ga a dire selo and this the good part Jesus Christ mo prophet are Jesus Christ never claimed to heal anyone yo wa ikwishisha e bo sa ka a tswele pele brother Branham and he never healed anyone jwale go dira ngile ka Jesus Christ never claimed to heal anyone and he has never healed anyone and the one who did it was the Father le Lord Jesus Christ a le ka mogola matala ka moka e re gopole bele mo Christ Jesu a idilo mo go lena ya ke finyo ya a tsore matla tswa go ka ha tmo na me matla and a singa claim go fodisha batho and a singa fodishi motho o ba bona tata a dira dilo ka lina la tata ka re o lina le tlinga lona ke lina la tata bale nna le wena today nka nne nya go fodisha batho nka nne nya go sokolla batho apa one mangolo nga bala nga sokolla motho ka no motho a sunja sokolo ke no mmotsa botse re bona le la modimo le tlinga mo metleng ya bofelo ke nna ke bolela jwala ka motho mara ke tsaro ge ile motho kwa modimo a se mmere kwa ka go mofa kutullo modimo wa bolentjule nna le ke bolela o sontja tšene tšula a bolele pelo ya motho ka re tlo tlantswa tše bothata mona re baka ka psychology are what about this he ke ya ka mo tsa itla ka mo ka thokotse a ya ka mola ka synopsis ko mo tshwara ko ka yena motho wa synopsis nna ke bolela le tšula modimo le it must go to his heart o kre o ditse mo re bula pelo ya hao o mo le ra nyo bula pelo lo sogodisa ka motho wena o sonyo ke le ntse la modimo o mmotse lona in simplicity o no mmotse lona re modimo o nyaka jwale batho ba modimo ba rapela ka mogwa mara e tswa mo wena ngwana o ka le lebelela o ka itsia wa phela o ka itsia o ba o no e bolela without gore nako ngo a tsa batho ba sokolokilo tšedimo na pe ke sokologa ka mo ke sokologileng ka ona go ke tšo sokologa ona bana ba modimo a se mo motho a sokologang gona ka mogola gore moruti ba rerile dilo ka moka tše dikgolo tše di ka go rerwa a rerile o tse ke tlo sokolola ke statement se sengwe kore ka baka makala re ka motho o tswa kae ka statement se a se ke sekwa mo bophelong baka ebile mathomo ke sekwa ene ebile a sa ba le verse o le re a bolela moruti mokobjare le tsebe gore tate le morwale mo mokgethwa ke motho o tee ka re gore ka kwa re ke motho mo one that thing alone ya tšhentšha bophelo ba ka kwa re tsa monno ntwe e nkgopotša Samuel ke tsere ke kae tate le morwale mo mokgethwa ke motho mo one se e tswa mola ka mo botša le rapela ke lena bo mane ke be ke sa ba nyake ge ba tsena mara ge ba fetša mola statement se ra se letseng ke se mperekile gore modimo o se dirile o se flash gore nako ka moka na rara sense na rara botse gore mo na rara sense gore ke kwaro ke sa gone go ro fapana ka le baruti ba bangwe no be se ke tšo bona ba faith mission le ba go ka gore ke no kwa rara pholoso ke no kwa e bona ke mo pholoso mara go se ne ntwe ngwe ka mphang that touch mara o le ga bolela ntwela modimo ka go tseba re ke ne ka ntsokollang
ya dula that thing yona idile ke tsama ke nya ke service message car after that kile ka tsama ka faith mission ka ya Assemblies of God ka gelo ba rara phulosho and ke tswa go Roma I mean batho ba le ne ba rara something better than Roma why be ke sa duli ko faith mission why ne ke sa duli ko Roma ke ra ke sa duli ko ka krelo for some reason ka bo ma ke fita go ga le ka mo ya ro tseba keng ma batho ba le ba Assemblies of God para rabotse bata ka banyaki ke do mmotsa na ka mogwane o kara ke banyaki batho ba ba tseba ke nya go rapela le bale ba gore tsatse le morwalo mo mokgatwe ke one person ke nya go rapela le bale that is the only thing go le be ke sa tsebe gore ka le go boka mpotsa re gona le lo tsa wrong tsa polish be ke sina idea but the one thing e ile ntshwara mo messaging and ke sa tsebe gore ke tshwara ke message no be ke no bona gore e be le tabe mo ile mmaka ka ra bophelo baka e ke thomo dula fase ke thomo ba re gona le message ke message king ba thomo mpotse gore o bo sene ntongwe ke le go ba mpotsa tsona gore di nkabile so mara ke tsaba ka ba tlogele ba tate le morwa mo mokgatho ke one person gore ke swele ke eo nke bentse ke ile ko ngwe go ba ka bolela le di nkgatla ka fitla mola ka dira di tshwanetseng le nna ka tsamaya mola ka tsamaya le di tent ka mokgobe ke le ka hona ke na le matla ene ka mokgobe ke na le matla ka hona ke na le mafulufulu batho ba ne ba ntwaetse be le batho ba di tent nke be ke le ka tsamaya ka ba worshipera ko ka ba le mokgwa e mengwe ya worshipa ya ko ka mokgwa batho ba rapelang ene motho mo be e be tlo nretetsa ke re modimo tse ba re mang o retetsa keng go ne ba ba go ntseng ba di dira di ba retetse di ba dira ba be soft gore ke demo batho mo nya ka modimo ene message e tla ba go ba le gabotse mara wa tshwana le nna ba ka sloke bona ke be le gona ke timeki kara ke na le bothata ba o se tshentse ka pele ke na le bothata ke tshwere selo ke se tshwere gore ke ema mole e senga ba ka la gore motho mongwe yo decide go ganelela ke dio ba ka mogolo le nna ke tsore why he nga ya mo lefelong ka tsana sekolo mo ka rata ke batho ke felelela mo setleng ka gatho ga sekolo se o ta ba ra seng ke tsana mo ke tlo feta mo gate ka tsena ke ne bothata ba ra ke go tla ke boa mo ke fitile feditse a re bone tse dingwe level so ke moga wa modimo bana ba modimo and then so mo profeta bolela ore jole a ke bolela ka this thing ya a personal experience with God sama thomo ngwana modimo ga nya ka this personal experience go tloga mo leveleng ya go no ba motho wa molaetsa wa tseba dithuto ya molaetsa wa ba mo you can face any situation with boldness above that wa kalukano ya mo wa feel taller than anything else fasela ka ke you need God in your life isn't ka mogwa wa rutwa le go mogopola you need to make personal contact with that being now ntwe ke bolela se ba profeta fela ke ya batho ka moka and gore we kgone into your life must be in order bona le tsoso di dire tse di attracta modimo into your life go phelela modimo wa tlosha dilo ka moka bebele re motho a boloka ditaelo jaaka nna le tateriata but topic of brother Branham are you need to pray you need to pray through go le o rapela se go rapela thapelo e nngwe ina e dikulugule ke dilo no se njo be dina go mo le you are going to pray until your heart is happy go se go rapela o tshwere ke boroko o se go rapela o na le mishumo e mengwe mentsi because ka mara thapelo o tlo re rapela dilo tsela tša bua wa thomona na mara ke be ke 1 2 3 ke tswalele ke rap up ya nye motho ane le idea o rap up se tša thoma o jo nyo rapele dilo ka moka ditšwe sometimes you can do it in 10 minutes sometimes go thapelo ya motho a o tsebe king se motho and ntweng o ntse o rapela ngwana morena o tlo go presence ya modimo e thoma go apara a place o taba go re bona jwa nene jwa ka mara thapelo ka mola ke mola re tlhagala le modimo hona now re ke bolela ka go tlhagala le modimo a ile ba statements se bo se sa kere no go ne le eping go le eping e se tšo kopana le yona ka no re bo bro ba e bolele wana modimo go na le eping yo se ntse kopana le yona ka o tishejana and is a living being his presence I tshwane lo tšeding tše re di tlwaetseng it's a living thing e tlogela so much gore o dira o be gore e go bea ka godimo ga dilo ka moka gore wa tsa o thaba kudu a one ntweng gore that's why bo Peter ge ba bona motho la ko nthonyela a se ba motse ka motho go je ba opena tla ba re ke ba le ba tsamaya le Jesu wa ke ra ba dietse bothata ka monna wa ke ra ba tsamaya ba itse ka ra ba mmone ke bona ba mmoja ba re tsepelele batho ba tsena ba mo servicing ba feta banna ba latlhela itse ba di latlhela ba le ba ya manyana ba re no e nya ka re batho ba ba feta re lebellane le monna ntwe ba idiang ka mo re we khosa attention ka mo
Munno a fetsa go fola mo o tselaka a tsena ka mokare ba ruti ka mo ba ka go betsa wa no tsene botse ka mo mara monna o ge modimo ka dira something o tlo tsena ka mo a tshela and then batho ba le ba tlotswa ba tlo re khwetsa re ba emetse ba mo rapella ke neta fetsa disruptor service ka mona ba tswa batho ba tlo ema ke mo Peter ga gone ba rarela botsa ba botsa ke ka tumela mo leine la Jesu Christ a ba botsa ela botse bebele a ba botsa re ba golo ba lena o tsere ba fetsa go ba golo le bona ba tla ba mo ke tlo service ntse ke ma ba tswa ba tlo ema go moya bebele a ba botsa re modimo o ntshikatsa le dirishe go se tsebe le ba golo ba lena le bona gore ba o bontsha ntse re bona ntwe o itshwereng as for care le mogolo shule mona o dishe go se tsebe mara ge le ntwe rena e wrong mogolo wa lena motshushu o dutse mo ka metla a thushe sure mo mogolo wa lena feta mo a mo fa 5 cent rena re eme mo ka leina la Jesu Christ o la ba golo ba mo ganne mo pela Pilato o emeletse so ya nnete ke efe mo ke dingwe tse good explanation yengwe is a power le a bona motho o ga le motsebang o emeletse go ne le Jesu di dira ka mara maphelo a rena bana ba modimo re a leba bana ba modimo a khutwa le dira ga botse we've got re nya le monyako so re tsene mo wona so so re fenye dilo tse dingwe tse re fitla mo lefelo le re modimo a ka gona go bolela maphelo a rena and then a ba iponagatsa because it's his promise and it's his will modimo o gola le fasile ka moka lona a khwela batho le mana ba a ba khwela re ba ka dumela mo yena ba ska ya hele if ana le lerato le ka la a ba dire provision ya motho a ka sekolo atla a gone wa go le godimo ska ya go hele mo motlakara a le lerato le ka la rata manaba a tlo palela a tlo ba le an option a lo ba le thought slight thought ya a ska o fodisha lwa ka lerato le ka la rata le manaba a notla ke ntwengwe e less ya raska fodisha wena mo la udimetse ke ntwa mokuta manye gape thinking wa se modimo ape satano le tša di bolela tše le ra di dire sense a khwele ba dira dibi ba mokokotele a re ba le balele wena se mokokotele ibile o tšere di khatonyana tše pedi tše tharo o kolobeditšwe o nya a palle go fodisha wena mola a dirile the biggest thing ya go ba khwela gape bona position is a small thing o ka fola mo o tlo lwala nne gape but go lebalela sebi it's a big thing because it speaks about your eternity boba ba kwa sebi sa se lebalelwe wana morena mollo wa tso ka re ke bolele moghomo tšelotše tše di leng ka mara dipelo tša rena re di o bontšha batho bonang ntho ke yo bana ba modimo dilo tše di feta dilo ka moka bonya re a boleditšana re a phela re na le career re na le eng re na le di plan nje di botse tša bophelo ke those things ka moka tšana di stopa ke ntho engwe nyane liku di be full stop and ge le fetša go bea full stop service nyanyane ya go tsena ka mara masenke ke mo ithomang service ya go tsena ka mara masenke e thoma mola likhuli fetša go bea full stop that's where this place kicks in ke mo tlo e bona re bereka eng this place I don't have a black no maybe ka no ba say hey it's a tushi towards the career kana kwa mo because you have to go through certain challenges but this is going to hold I can tell you now it's going to hold ga re kwa fela this thing holds ma o re wa tseba ke ma re Satan le na bona o ra tseba ke ngebe ke ka fisha mokukuru hey bana ba modimo re thushe re a leboga ka no nyamisha difetego tša rena mo sebakeng sa jwale go shira matle otlhe wena modimo wa sepalle ke selo le mo mosareng wa letšatši le lekgono o rata go leba kgošiaka ka lentšu la gago le papa le re fang tumelo le re fang matla re sa rapela dijo le kgošiaka re sa kwele a ke papa matla lentšu la gago kgošia tša grip ka ra dipelo tša rena o kgona go bona lefelo la go ema mo re ka go kopana le wena modimo wa ka ra khwetša the experience modimo wa ka a go botlhokwa jalo di ka banna ba kgale ba ba profeta re etse kgweng re kae fela re ka tla go wena modimo wa ka tsela ya lentšu la gago ra matle ya go dira tšotšotlhe tše wena papa o di boletse mo lentšu la gago maphelo ana ba ka order le go rapela le go nyaka ka metlha modimo wa ka re be re fiwe the Holy Ghost re a tseba modimo wa ka re moya mokgetho e ka re bona mo lentšu la gago papa a se fela se se ka go re tloša dibi is more than that is a teacher more than that modimo wa ka is a thing we receive within se se ka kgona go re bolelela papa ka nako ya mathata sa papa se kgona go tšea control modimo ga dilo ka moka ra tseba moya mokgetho ke wena ka sebele re kgopela le jwa papa re kgonišetse ba leemo le lengwe a gone mo o nyaka re dira selo ge se go no dumela wena o tla dira dilo ka moka re thushe papa gopole se ka re latlhegela papa se ka ra le ka go dira selo ra tla ra lapa gobane a rena matlana le wena re kgopela jwale thonofatša bana ba sa tlotwa fa o re dire ka mogago ka Kriste Jesu re leboga amen